والريز وحرمة الرأي وعزيز هموارم كده هاينها كورا بمزرتو بینو ژیانێک خۆش داشتوین ماوەی کە ناتێمە خزمەتان بیشتر لە نووسان لە خزمەتانە بین وەلی لە بەرنامەی ڤیدیۆیە نەوەی مەسکێسە بتوانی من هەر ماوەیەک جارێک چونکە هەجم مەوزوعێکی کە بخرێتە وەرباس فرەن وە لە نووسانە بڕناکێت وەخت فرەتریک بێتن نووسان وە لە ڤیدیۆکانە برنامه ویدیو امتحان بر موضوع فراتیک بیت و باسوا لعنی جوری شیب کتوا ماویک لیور من 5 نسخه لدیوانی که و نو دیوان آبدین جاف هذا نو مردما هذا دسترسه اینه کردیم داینایم لا اینترنت لا پیج یارسان و نووسایم کە ئی دیوانە یا لەناو مەرمیشە وە دەفتەرە ئاڵتینی شناسنە ئی دیوانە یا ئی دەفتەرە هەجوە شارستانیەتە گورانە و هەجوە مەدرسە یا قوتابخانە یا ئاکادمیە لە فیلسوفە لە گورانە وە ئیسە من چما سر شیکاری وری نسخه که دستنویس سی ایمان خاموشی نزدیک 15 سال لیور دستنویسی کرده و وی دلیل ای نسخه هلوجانمه که بیشتر حال دسترسه لإنترنت توانیت داب وزید و دو نسخه که نزدیکی یکن فرا هر او بانیه دسته لکتاوک و نو دیوانه گوره دلیان سی محمد حسینی و چابیه و لنو کتاو سرانجام که تیب تاریخ رسانه سی چاپ اویچ هرین نسخه هاتیز و توزک این و توزک بسرا تفاوت و توزک جیاوازی و من خشت یا بن و بن هین نکن و براورده نکن و جیاوازی کنه و کسی که بتوانن براورده بکن گله خشت و گله چواسلا بن ها نوی که باید مرمت بکرید ولی خب اصلا باید فرنی یعنی تعداد که لأو هنگی الرسانه لو بنگی الرسانه خصصنا عرض بود ای و خاطریه بچمون و کولای باسکو که رای حجوه یا را گولدان را انحراف را خراوکاری کاولکاری چپلکاری یا شارستانیت انسان محوره باید بتوانیم یه دستپیک و یه دستپیک رو شروع کنیم که بتوانیم براوردی کنیم عرض بود کلن ای جعلیات ای تزویرات یعنی للاین و کسی که یا کسکلی که مطمئنن کسکلی که طراحی کریاغسن ناورو که یا درون مایه که یا مضمونه که هر سنگانه رای کردن لبار روانشناسی و لبار کومالایتی و مل نیجو مردمکه و مل منتالیتیت مردمکه آشنایی داشتن و یک کار دوری شو اصلا ساده نیه ای جعله چونکه یه برای که هینگل پتانسیلی لناوی گنجان نسن و اصلا برای که مایل فکری لناوی گنجان نس که کار آیم ساده نیه و کار تخصص توایتن که بتوانیتن ای و اصلا سناریو و جوره بچینیتن که بتوانیتن پیامکان تلقین بکتن و ماز خوانوار کسی گلی استفاده که خود هینگیش خود واصلا دیوانه که توانیتن بیوشیتن که لچن ویرکن و واصلا شانوگری یا نمایشنامه اجرای نمایشنامه براورده بیمن مثل که وقت بازی کرکن یا شانوکارکن خویان پردکه کیشیا هستن
و خۆیان ئامادەکەن پەردەکە چوتە لە یە دەور بازیکەن و دوارە پەردەکە کشن ڕە دەورێکتر خۆیان کە یەسەکە پەردە ئەمتوانی یەت بیشتن کە لە چەند پەردە درستێکردنەسن پەردە بعدەن چینە سەرکی پەردەگە لە من بۆ خاترەوەی کە بتوانێتن سەنەدەکان ڕەت بیرێتە پەردەکانەوە من پەردەکان هەر لە ئەوڵەوە جوورەیەکی نەتیجەگیرەکە بخەمەوە خەمە ئەوە منتە ئەوە لازمە کە شیوەکار فیلسوفەلی گوران کە پیشگام بینەسن ئەڕا ڕێکخستن ماڵە کورد چەکردنە ئیمە وەختی ئی نووسریاغە لە ئی تاریخە خۆمانە کە نووسریاغە لە یاریەکانی گورانە لە سەردەمگە لە میژووی یا تاریخی جوورای جوور خەینە بەباسرا وەرچە و پاڵیان دێنەیە و لە یەک قاپە دوورینان ڕەوشکاریەکەیان تەقریبەن توانێت بشی یعنی وەگەردی یەکە جووریەک بینە متە وەجوانگەل و بەیانگەل جووای جووری وەتنسە ئیمە ێرەکان بچین وەڕا دەورەی باڵووی سەدەی دووەم کوچی ئەو جۆرەی تاریخە لە هانە دەستڕست هاوڵنسەکە سەدەی دووەم کوچی ئەو یاریی سەردەم باڵووی لە اتفاق کەفتە سەرهەڵدا وەسە کە باڵووی لەو سەردەم وشی ئیمە دیوان تەشکیل دانەوە و داخۆ مهینەکانی سەنەدەکانی لە ناو بردنە بەنەکان لە ناو بردنە مەرەمۆکان لە ناو بردنە ئەلبەتە این مەرەموو من کە هینێکی مەفهومێکی تازە لێجێ کەڵام بەمێکار چون کەڵام وەداخۆ هەر قسەی گەوجانی هەر کەسێک کە ناوی نانووسە کەڵام ئەڕا مەقام خوێنی هەڵبژێن کەڵام خوێنی ئێستا کەڵام لە ڕابطەیەک جوورە بەنێکار وە لە معنی خۆی حەزری کردن لە معنی خۆی دەرێ کردن وەلی مەرەموو من لێی معنیە بەمێکار کە ئەو بەخشی کە ئەو بەنێکەیە ئەو قسەیەکە کە یە فیلسوف یە دانا لە یە جەمە لێ ڕابطە وەگەر یە مەوزووە وەتێسێ متای استفادەی کرد لە لێکردێتن یە چەند یە خشت دەرتێنە فکران ڕاستێتن یەکە یە هینە ئایەسن ئایە قورئانیە کرد لە لێ استفادە بکەن و ای جور استفاده هینه مثلا اصلا قابل فهمیه یعنی چون نفهمینه که یه بحثه هر بنی که خوی مثلا پولمیکی که یا یک نظرات ویرورای یکی لبشداریه و یه سه که باید او بن وگرد کل بنگله ئەو بەحسە ڕەت بیریەتە یەکوە کە بتوانێتن حالی بیتن کە ئیبەنە چەویشت وە کولە بەحسەکە چەوەتێس مەسەڵەن لە ڕابطەوە گەرد فەرزکەی من ڕابطەوە گەر سێوڵە چەند بەنێ کەس هین چوار فیلسوف و گەورە یەریتەن وە ڕەمزبار کە ئەوانە لە مەورد وەسڵا سێوڵ وەهینکردن یا ئەو بەشێرێکە هەنەک گوروی کە ئانالیزکردنە کە جەمعیەتکە ئەو سەردەم ئەوانە کیەلێن و ڕابطەیان چوونە وەگەر یاریە ئەتماڵ ئەوە هەست یا یەک توانیەتن بچیت وەلیانە قسە بکەی خەتەراتی چەس یانە بەراوردی کردنەسن کە لە ئەو مەجموعی هەنەت گروی کە هینەکردنەسن جەمبەندی کردنە کنەسیە دەفتەرەوەی وەداخۆ چەندە بەنێکی مەنگەسن یا دە بیست بەنێکی مەنگەسن و باقی لە بین بردنەسوە و دە بیست بەنێ ئەسڵی وە جەعلیات فرێک کاولێ کردن کە زافێ وەتێکردن یەسەکە لە دەورەی باڵوولە چەکردنە بچین شار وە شار بگەردی من وە ئاین کوردان ئین وەکن زنیوە بکەین و ئی ئاین کوردانە خۆی باید لە معنی شارستانیەت فهمێنە لە معنی دین چون وقتی ایمه دونی منی آین گوران دیریم آین یاری دیریم آین یاران دیریم آین یارسان دیریم آین کردان دیریم لچند ترکیب چیسه کار یه خوی وی معنی نیه که معنی دین گفتن بلکه لمعنی شارستانیت و لمعنی فرهنگ باید کنی آین
او داشتغل فکری و تجربی و آزمونی یه ملته که جان خوین و سر و سامان دان اتفاق و بگرد نسن و یه سکه آین لو معنیه چون لدو دور پیاپی بالوی و باو سرهنگ چکر نسن لی لفظ استفاده کنه که تا رسید دور سلطان ساکی لورا چکن ای آینه وقت وطور کنی عملی کریه چه بودن کرد و کردستان و پی یک سر وکن جام جمع جهان نمای کردیل یا جام جمع سحاق تشکیل دن و نتیجه چون گشت لعنیل کرد بشترن بوده چه کرد و کردستان یک سر بود دنه چه آین معنی او مجموعه داشتگل فکریه در مجموعه روایت و داستان و جوک و نظرم همون چیزی یک این در فلسفه و ادبیات و شعر و یعنی گشت مجموعه چه لجیر چتر آین هینه کردنستن بیانه کردنستن یعنی او داشتگل فکری و تجربی و آزمونی نسل ورینه که بتوانن دواره بخن و وزن و کردن لی معنی که یعنی لی هینه کردنه که بکیت یک جسد زن و بین وی معنی نه یک مردوتن دواره این که و معنی که بکیت یک جسد ارگانیک که بتوانیتن خوی و آراسته تاریخ بکفی تره و گرد سروشته چه جانی که هماهنگ هارمونی داشته بودن که کوملگا هر بشری که بوده بافته که یا ارگانی که دی جسه و بتوانه کار کردیل و اصلا یا جسم ارگانیک یا جسم زنی معلوم بود که خریک چست و بتوانه ورونوا بچه و کامل بچه و زنی و کدن لی معنیه نه و معنیه که چشتی مردو زنی بچه چون او سردمه اکثر کردیل هر ای فکر و هر ای فرهنگ و هر ای شهرستانیت داشت نسید در نتیجه چیزی مرده یک نویسن زنی و کنن و معنی اتفاق داین و مال کرد و روی او داشته خوان و روی او الگول و او مکانیزم و او لکل و روی او آین خوان و یه سکه باید ای مفهوم کان فانی تا بتوانید ای جهان بینیه دی متن یه حالی بی و جهان بینیه که راد بکفته ورشو مثل دوره بالور که معلوم نیه چو دست و پی کنه ولی خب معلومه که دیوان درست کنه و دیوانه که چکنه بچه شار و شار و معنی اون جمعیت نیه یا فیزیکی نیه شار و معنی آویانی و معنی که حافظه جمعی لور داناغه لور هست و توانیتن بچیتن کمکلیان بکریتن مبالیتن که کن عضو جمعکان و بتوانیتن جمع تکمیل عرض بکنیم دوره باوستهنگ چند سروده اکتر هست که حکمیت دانن داور دانن که لورا سبوره سلطان یک چشتی بوجر هینکان حجف کرنن متى لكل ای جورده که معتبری و اصلا هین جمع کن چنه منطقه که باوستهنگ خلاصه ملا و معتبرکان گورانکان چند دانشن که بتوانن بحث بکن که لکامشون جی بوده و بتوانن داورکان و ای داوریل داناغل فیلسوفل و اصلا کارپشت مجرب خواهون جهان بینی خواهون کانی بینستن که توانستن اول او کنگلگاه او فکری جاری بکن او کسی داور بینه که بعدا تا دوره شیخ امیر که یه او کسیله و کسیله رنه الماساد زن و هینم کتن انوان گذاریان دودان باوستهنگ دودان که چند دوره چند مجموعه هست که وگرد ملا معتبرگل دودان دانشین یا یک ملا معتبرگل کلن کرد بش جافی یا ناوی بینیتن که اون بحث مذهبی ناورد نسو و معمولا ناول اجتماعی بندست کار که لورا ملا معتبرگلی که هات نسن هین که نسن بحث کنه که کی لکامشون توانیتن ارگ بویتر رو لکام جمع توانیتن خاصر این بویتن و کلکتره وزن سنگینتره بتوانیتن عقل لأو شونه لأو هینه که لئیر دون معنی که پیاکه نه یک
لمعنی و اصطلاح اینی که باطنیه ارز بود ایمه تیمن ولی دوره با هینا با ناوز با خوشینه چکی قپان بان یکان وزن کیمن یعنی هر کمی 100 سال تاریخی مونی اصل مهم یسه که چکرنه که دوره با خوشینه که بان چکیم قپان که میردان بیازماییم هر کس سنگین سره نه یکه اوی که ایوانو فاوردسن که با خوشین خوی شاخوشین که بعدن با خوشین که بعدن بوده شا که خوی کیشاود وگر کسی که لینگا کوشکه ناو تسر یه ترازوی اوه که چطور بانی که لینگا کوشکه لزوی بیوتن او شخص مثلا چطور هوا یه مسخره کردن یه شارستان یه تمد وصلا یه جهان بینی فلسفیه و یه که ایوانوف مزخرف نامکه خوانه تذکر اعلا هاورده سی و هینیچ تیب تاریش هاورده سوید نو کتاو اینه کار خوی هر یک با خوشین چیز چکر دستن کوشکر خوب کسی در صورتی که سنگین سر کسی که سری سنگین تره یعنی داره دانایی رهنماست مثل که لئی جهان بینی و مترنیه پرستین مترنیه بر چشتی که جی و اصلا او بانترین پیروزیه داری دانایی رهنماست و یه سد هر دوری دانشنه بحث کردن را پیال کردن دانایی رهنما لهر شونی که لهر دونی که یعنی دونه اوی که بتوی ارگ بویتر رو دونه که برپرسایتی اداری لنوی رخراوی و یسته که دون لی معنیه که کی لکام پست لکام منصب توانی دانایی رهنما داشتود که توانی رهنما بود و روی او دانایی که کدیده و یسته که ای باید یه فهمی که بتوانیتن ای متنیه تشخیص که چه جعله چه حجوه و این مدل دوره شاخوشینه که تیم دوره با ناوز چکه لوره ای بیان هین گیرته خواه آسیاونه تو که دانکان و هارگل این هست تشبیه کریته هارگلی که هر کسی که باید بار خواه بهر ریتن یعنی باید افکار خواه ایدگل خواه راحلگل خواه بشی لحضور داناغل هینا داناغل وقتا لمجلسه لجمعه و اوان بتوانن جور سنگ آسیا و اینه بهرن این مواد خامی که هاورد آسیا و بهرنه بزنن چلیلیتی تکو و لکام شون یا لکام دون و خاطر یک من شون و دون جور یک بمکار که فکر دون نچوتن که سچین ناو خیلایی که دون منظور چیزی که تاریخی که لدوره تر کسی روحی یا ذات منتقل بوده کسی که لدوره نیسته که البته تنیا یه مفهوم دونشونیه بلکه مفهوم الفریک رای منظور چیه سکار و رام منظوری جوری که بس و کفته است که لکام کانتکست یه ای مفهوم چوتا که شون دون مینگه منزلگاه منزل یعنی جامعه یورت یعنی تقریبا و یه لفرشون و یه معنی چینه سکار و لفرشون جواز یه باید کن بتوان یه تن کانتکست که تشخیص دار که و چون معنی چینه سکار یعنی یه سکر منظورم یعنی مجموعی نتوانیتن فقط دونکه بکشیدش و یه معنی خاص بیده یا جورکه سان نلا بعدن چینه سکر یست که عرض موسته که لیر چکن متافور آسیا استفاده کن ارام جمعکانن که جمعکان چکنه وگرد افکار تعیین داشت وگرد جهان بینی وگرد توری وگرد راحلا که هر شخص دانکان چاپیان بزن بان کوی وبکن که بتوانیتن لمجموع دانایی رهنمای کوملگای کردوار للی این کن للی بان نکن که بتوانن راقی حساوی و دانایی رهنما پیا بکن آین یاری و پی بنویسن یه سکه لئیره که من ده دوره بابانوست دوری چه
دوره مثلا که و دوره سلطان ساق ناسیت لورا چکن لبره استفاده کن لورا برگیر داو تیریتن و اصلا کسگل کمک کتن که کسگلی که مشتاقن بان لیاری بشتر بودن او کس مسئول و اصلا دفاس یا یک نوعی هین سپاسالاری دیدن که شونو هین کان بلایه و نیروکان حادثه و کسگلی که اعلام و اصلا توان علاقه نشاندن آمادن که بشتر یاری و صدام بود داو چند نیرو هنری کسانی که بتوانه باریتیان لشونگلی که خویان ها نظریانه لورا قصه خویان بکن مثلا شونگلی جور شنروی جور مرنو جور کنار سیروان یعنی شونگلی که ملتی جمکان وگرد بشکل جور کرده دانشتن داشتن جمع و معنی گردمایی نه اصلا فکر نباید چطور دو نظر و نیاز و فلان یعنی جمع و معنی کبونو یا یک گردنو و جمع معنی رخراویه یعنی شورایی که بتوانید مجموعه گستان لخوه گریتن را برپرسایتی بواری کل هیلی ایسا که ایمه دونیم دیره برگرن که بتوانید داناکان کسی که داناغل بشکل جواد کرد باندیره بوش نیان دیره پیلمیسی یارشناسه یارشناسه که بتوانید پیلمیسی هینیان کتن بوشیتیان و بزانیتن عقلیان شیریانه چه تیدیتن البته دوره بابا ناوسی کلی متافوری چه سکار که بتوانیتن هین کتن بزنی جمع با آوسنید که بزاید بتوانید لشیرکی چه که راکو ملگا ماسو کرو پنیرو او هینگه المسئول لبنیاتی واسه این که اون لمعنی واسه اختینی چه روی که بتوانه امورات فرهنگی و سیاسی و فکری و نظرم باروری و اصلا تعلیم تربیت بنکار ولی خب تعلیم تربیت برای ناشایست در انسان بلکه باروری و باروری و ایانه که ای دانایی راهنما بتوانه لسر او احتیاج و اصلا میدانیل احتیاج کوملگا چه دابش بود که کام بوار دانایی که راهنماست لورو کار کرد لبخش پرورده لبخش نظامی با اصلا دفاعی هرچی لبخش دیوان که لو سدم لتاویل پیلمیسی بیاد لبخش این داد که بعدن کفته عهده داو وزیر داد یعنی بحثیری که این کرده مثلا چه پیش برنوی شوی لی متافوری استفاده کنه که چوشی نسانه نه یک فلانه کس لیدون فلانه بیا بایتن دیره لیدون هین کتن برپرسایتی ور باید فرد مسخره است یعنی فرجی گال تجاری کسی که لی عمق ای مدرسه فلسفی این بود حالی بود رای روشنو بود شناخت پیاب که ای گال تجاری جور دیوانگری ای جوری نگری که وصلا بنگلیت یعنی سازی کرنسن یا خاندان فلانو و خاندان فلانو چه جوریه مینید که کابرا لبین دیوار مثلا ظاهر و باطن یه دیوار بود یه پمپ بود که یک شخص که چی بود مثلا باکه که خود ذاته که خود داو تقید دیواره که لو دیوچو حضرت حقیقه مثلا شونه کروته مثلا باکه که پره کروله یا فشار داو ذات شده حالا یه بحث که جوری که رأی خیلی رأیه لایو ملا صدره لسده یانزه کوچیه و اصلا اولی روتین زاد جونو چوتا بدن یه دنده هنگلی که جوراجو تعبیری جوراجو رو دیدن ولی خب ای دفتری که یعنی جوری کرنه یا ایجادیات که یعنی جوری کرنه که کابرا و تو من هینم رسمی مثل مقام خواهی کسی که لیکت لسردم خواهی لسردم لیکت و تو آها این خوار دیرین فلان کس این ذات علی یا ذات سلطان یا ذات فلان کس رسیده ذات مهمان و بیا فلان یه که
وقتی این بناسی جهان بینی بناسی شروع کرده چکره، البته یک ایانه که و فیلسوفان و نو باز واسه متافور باز ران استفاده که بازی شوی معنیه که وقتی خوار لو ناوراس روشا فرفر گرم و فرفر نیرانیه بونورگلیکتر موجوداتکتر چن مینه سارکن چکن باز اوج گری چوت برزترین تاورک توانایی دیدن اوج برزترین نقطه ولو تمام دنیا خیت ورد چوی مینه شکار کرد و یه که فیلسوفکان تشبیه کریا است باز که اوج روش لور خور دانایی چکن اوج گرن و یه که وقتی بیشیتن بازکان شاباز گرن یه که منظور واسه که آسمان دانایی بازکان چکن یکی لخویان که شیاوترینن هر وجدن و را مقام شاهی کوتوشن شاباز و یه که این جریان فست که من دفرن نوسریا و ویدو یعنی تشریح کرد مثلا و فریش ما اصلا تشریح و شیکاری کرد مثلا من فریش ما که شیکاری بگیریم و یه که این تیم دوره شیخ امیر حدود 300 سال لیوه شیخ امیر لچه استفاده کتن رامتوفو را لرنه واسه چه الماس یعنی الماس دی هیچ فلزیکتری بانتری نیه که لیلی بورد که او لگشت فلزکان بردن که چوب کتن گوهرکان و او رنه الماسا اینه کردن بساویت دی هیچ خوشک وقوع نماود بدروشه جلا پیاد بود که یک استادگان تشبیه کرده کسی که رنه حادثن و رنه الماس حادثن و متافور که استفاده کرده که بتونی جمعکان چپ که جمعکان تشبیه کرده کوره که بتونی شمشیر الماس بجنن که شمشیر الماسی را واسه شقه کردن تاریکی کان نزانی کان ندانی کان که بتوانید ریقی پیاد کنید یعنی متافوری کلیدی استفاده کنید مثل سردم فیلسوفه گورمان نوروز سورانی و تیمور بانیارانی لی سردم چکتن سید صدف بیتکارین نوروز که بچیتن تاریخ یعنی البته یادم نشده که ده همون سرده مقام ویدیو بزن تاریخ تشبیه کریت چه خلیج اوشن کلیه که ندارم چی بوده چه سورانیه که اوشن که بتوانی ای فیلسوفه متافوری که غیر از باز که وقال نیچه این متافور برده سکر لوی جروت زرتشت که تشبیه کریت تاریخ و جهان و اصلا زانای دنیا تشبیه کریت اوشن یا خلیجی که بتوانید یا دریای چیه سکر که بتوانید ای فیلسوفه را چه لطی قواسی بکن و بچنه تا گوهر باندهشت و یا داوی باشین گوهر باندهشت چه بکن و که نوروز لصدف استفاده صدفی که چه مرواری هانا و این مرواری باردن چه که خوشگیری بکتن و این پروسه جور پروسه وصلات دباخی پوست باشه کردن تشریح کردن ده بنیکا که بتوانه خوشگیری بکرید و او گوهری حجره بنی بکرید و گوهری که خالص و روی اوشیان که کمک و یه سکه لحوش دوری که اشاره گوه نکریاست که یکی دی شخصی و اصلا مقام خویند لو سردمه و روی چطیرن و روی اصلا جایگاه پایگاهی که ایدئالیستی یا ملتری قدرتی ایدئالیستی یا باطنی یا لو ریل و خلاصه جیو ما و پیاکنون بلکه چه لری دانایی رهنما و قپان و میزان و ترازی یعنی حد سردم و اصلا
فرفری دوریچ دلی قصه کریاز که ناو گورانکان همچین بحثی بیسن که هر دوری همیشه همو چشتیک بحث کریاز همو یاسا و ریسکان و لری باز کرن و حلسنگانن تازه یه نسل اولی معنی چه دفتر معنی که لکتاو دویره کتاو ثابت نیه بلکه هر نسل دفتر روزگار خوی نویسیدن که یه بوده تاریخ دفتر چیزی که مقدس نیه بلکه تاریخ زنده و این تاریخ گذشته یاری گذشته بوده دریا یا خلیجی که نسل داناغل نسل حاضر شد لنوع قواسی بکن و مرواریکان صدفکان پیاب بکن و مرواریکان در بارن یه که فرع الزمت یعنی این متافوری لت مفهومکان حالی نوید متافورکان حالی نویدن خلاصه مفصل پیون متافورکان مفصل پیون بحثکان نوید نتوانیتن لی دنیا حالی بوده اما من و ای کرده دست بکر که کرتش نوی فریشی نیم ساعت که بتوانیتن عزیزیل وقتی منوشم یه خرافات یه بدبختی یه راخاتری سازی کنه ای جعلیاته ای عظمت بشاریت و ای عظمت بخریت چپلی ای جور فکریه ای جور وصلا سرودگل پیروزی که ده اصلا قیزونه نه پیروز چیزی که عرض بودن که بتوانم لخدمت عرض کنم که حالی بین یه چوچی نسه و وقتی میشم یه لبار میجویه لب کسکلی که یه ناورو که البته او نسه اولا چون لطی سالگلی حالا یا خویت جالی سنده حاو دورس و گرده ایوانوفا چون چند نقطات رکانت ورچوم کفته ورچوم ارز کم که نو او تذکر اعلی ایوانوفی چه حافیه رسنتن که ای جعلیات همزمانن ای جعلیات تقریبا دی 110 سال شروع کردیستن که بتوانن شارسانیت گوران لبین بوین که بتوانن شارسانیت کردان رو آین کردان لو سرطه اشتراک کنیم او پیوندیل مشترکه او حس حوبشی هم بس وصلا او نیرویل کشش بین جمعیت که کرده لبین بوین و وصلا یکسان و لرسان و نازنم کلهرسان و ای هم که بزمون رزمی که این روش دیری ملی درست بکن هر آوائی خریکه این خوی واسرا لهجه خوی بکت زوانی کرا خوی و یعنی دستگری که شانه پشته و جوری چنیه که دیوی سادگیه دیرن پول را سرمایه را خرج کن که ای بسیاری که مخصوصا من هینه کم که دیریت نقشکانی رو که پلانکانی رو که تمام سرمایه گذاری کن که ای بسیاری دواره بکفته جه بحثی که دینی و برجستگیل خوی تایوتمنیل خوی لدست بیتن ولی خود تایسه نتوانست نستن چون من بردوام چشتیل تازه در تیرم و دست آورده تازه دیریم و اوان نار رستن بخنه جیر واس جعلیات هنا بشارن ولی پشت پرده جعلیات و خرافات بشارن ولی و خوشی و دیدیتن پرستنیتن ناو کشتی بشگل کرد و هر یه ترس خصوصه جان رژیم که دیری سرمایه گذاری که لطریق سیل و لطریق واصله فرق العلاق و لطریق حتی دیری شیعه او سنیلی استیلی تما کسیلی که باید قصه بکیت و اصلا تایید بکیت که یه مذهب و یه دین و یه اینه که گشت وره خونسا کردی مثلا و خوشی و تایسه نتوانست نسن بخنه جیر بننجی الحق و علی الهی و نسیری و آدم شیطان پرست و فلان و بیمان و این متوانستی مثلا ایچ چوارچی و فکری فلسفیه حفظ بیم و خوشی و بیشتریش حفظ کریتن عرض بود سناریو کان و اصلا پرده کان یسه که لسرتا و چقومتن لسرتا و ساق ظهور کرده و آبدین که آبدین خریق قتل عام هواداری سحاق
یسه که سهاک ظهور کرده و این ظهور ساکی چه ظهوری که اصلا مستقل دین الابراهیمیه بلکه این ساکه چه ذات علی رسیسه و این دشمنی که ولیکن دشمنی هنگه پیرول خلفاس و پیرول شاخه سنیه و قد شاخه شیعه و یسه که هر او روژیلی که هاورد نسناوی روژیلی جعلیه تماشا که او قضیه مرنول کلگان سانسور بیسن اما که اصل جریان یسه که خدر شمره و او دوانه که تریش حالا وقت قوی چیمنا سری وانه چه باید شیوه کردن چون من اوانه وروی او دو مناسبتی او دو بونه روشی قوال تاسو مرنوه شیوه کردن که یعنی جعلیات وروی کردیکانه ولی اصلکی که هانو حق الحقائق یا شانامه حقیقت هاش نعمت مکری یعنی او کارکتریل او کسگله چند کسگلی کن که و خاطر یک پیروزن که یار محمد کر عبدالله پیغمبر مسلمانین و علی کر ابی طالب امام شیعه یعنی پیروزن این روایت درستی که روایته که هر او داستان و اصلا ایستر یهودی است منطقه کارکترکانی چست شیعن که دو وقت خوش کرد یه که سهاک وقت ظهور کردن چه که آبدینه لحوادارگان کشد مسخری سناریوی است که باوک و اصلا مامنوره چه کردن تیتن شکایت کر خوی که گویا باوک آبدینه لیلای سهاک کردن که قتل عام کرد یه سکت جریانه که یه پرده لیروش بودن منطقه ای پرده اواز کریت که بعدن بوده کسی گناه نرگز ترینکشن بودن که نقشی که و اصلا میانجی منظوری میانگین و اصلا داوری مانند دنه اوده که دیوار و مثال روشن تری وکیم که بعد از بور بکش که یه شیطان چه سپک پوست ساگ جادو کرده شیطان کرده و اگر سنیل خلاصه ساگ موافق بودن البته ساگ موافق نبودن خواه مستقیم ولی که مصطفى جادو که لیونیتن لسر رواز سنی نایده که نرمی که بوده چه باید سر سها و ایسه که پرده دومی لیهینه دی باس دی چوارچوه شکل گرید و پرده سومی چست پرده سومی اوسته که آبدین چه بودن خلاصه کفت سر سها رواز ساگ یا دین ساگ قبول کرد و چوت میدان چه میدان ملاغل که متهمی انکیتن ایوا بیدین نو دین تن خرا و فلان بیمان ایسا که لأول و مهینه قتل عام کتن بعد نرم کریتن داوه شفاخوازی کتن که بنیامین شفای بخوازه که یعنی من بعدا توضیح هینه کدم توضیح واسرا کرتک دستری هندن که بتوانی اینم قابل فهم ببون و پرده آخر که کار جنگ دینی تمام بودن البته نواجه زوانکی جاو کرنه کرد و گوران و دو اتنیک جاواز هینه کرنه یعنی که ویشم یک کسیلی که تخصصی که هین داشتن کلتر داشتن لدوریشو ندانم جعل کارگل سیگل و یه لیره وقت پرده سویمیش تمام بود چه بنه البته توانیتن این پرده جواز بکرد تقسیم بندی الکتریلی بکرد ولی آخر و چکن کفن ترتانیا که دون کی بیه صدان نو واقعی و غیر واقعی جور کنست که آبدین و نرگزو یک کاورک احمد یه چند کسی چکرنسن لکام لدیلی کی بینسو نظم مکه کی بینسو لفلانه شون کی بینس که اشاره که مو چند نواله که ایانه چکن ای دونه تمام ای تاریخ گرن مسخره و دست پیچه که ای دونه
هلا بچین من وداخو او بشيكا او مثلا نسخه که اول هینه کردیم بوک مکر رای دیاری رای کردیم خط به خط که کام خیمه وچو 6-7 نقصان بیسن که من جاو کنم او 6-7 تماشای که من و خیرایی بعد چی من وسر او اسا امیدوارم که عزیزیت بینن هنا نسخه یسه که هینه کردیسن یه مقدمه هین خویه که کیو واسرا بیوگرافی خویه هین سی ایمان خاموشی متایس تاریخ چه 85 مانگ نون ویسازه که اسه مانگ چوفکن واسه 4 بودین هین 1400 که بوده دو 15 سال یسه که الا ایرو شروع بودن که سلطان چکتن سلطان وشت نورا که را چه هاتیسن براور چنجه تفتت ندلی هنچ که منظور واسه که چه دیریتن او شکایت تلخی که دیریته بیشه که اوش ممنورش تت زوان که چپکتن هین قتل چنی لاچانی یسا عبدینه ندلی قومانی لای قشمش نزدم منظور و شونی چی نشیم چون واقعا وقت گیره و هیچ هینی کش نیری مجبور نوام راحت یه ثابت بکم که یه حجوه ای وقت رای ترخان کم ولی اصلا یه وقراری کاوله وقراری بیمانی وقراری حجوه من نزنم یه ای چند 10 ساله یه دانست بندس و خاندان و نازن پژوهشگر و سی یه گردانه نه یه آیمتی نمی بشه ای خرافات چس ای مرا چمانه باری من و دفتر پیروز دست و دستی کیم و دفرشون اصلا سند دیتینه مخصوصا او بخش زوانیا که گوران و واسه جاف کردیسه دو اتنیکا دو زوان یه درین را درست کردن آجا و درست کردن دیوار لیلی استفاده کن لیلی حالا هرچند لهین دینی شو که اسلام خرا و فلان و بیمان و یعنی لیه سنت هاور نسن که آبدین پیش بینی کرده که یعنی دینیان خرا و ندن فلان لناو دورشیه لیه فرا استفاده لیلی کریدن که در صورتی که او قرن نفهم بینسن اسلام خراوه خود چوی صحاب ذات علی دیریدن سی محمد نازنم دون محمد پیغمبر دیریدن خود تو وقت اسلام را دیدن ایله چو قبول کرد یعنی این تناقضی را تشخیص نیانی انسانی را که ایمد دین رسیس دستن ای دیوانه حالا بکه شکایت که چکتن یه نوعی اصلا امر به معرفونه از منکر که نوره با شکایت کرخوید که دیوان پیرگل واسه یا دیوان یارا ایسا هاتیسن بعد سلطان ساک لیره سلطان مرموکاک نوره خوار ندست آبدینت شکوات کرد خوار نسایه علم پای دیوانی نر دودت نکوره نار آورده و در یعنی او این وصلا تلخی ناراتی تا چه بیان کردید که آبدین خرید قرطلا بعد یه سویشتن آبدینت چه او لیره ویشت آبدینت هین کتن نوره و آبدینه ساگ بود ساگی شد آبدینه او اساس سلطان که آبدینه چست کورون آبدینه و بسر ارچه تونین چه ازن پرور که یه توان تو نیه وی جوره که آبدین قتل آن که بلکه یه ازن پرور آقا یه باید یه پرورگر چتک بودن یا یه که چه ازن اجازه هین یه چتک تر باید بیاد لیجه پرور نازن معنی او پروردگار و صلاحی میده بله دوست من نسبتی ده داره ساگ هرمه او هاتی وشه قتل آن که دن دیره سلطان وشه چه دوست منه لدفته یعنی لباطن دوست منه ماشا ای مزخرفاته که البته یه اضافه بکرنسن که تشخیص اوی که او بنیل پایه که او روش اولین نسخه چه بیسن تشخیص فرق مشکل وکرنسن
چون که لامیتن توشنی پدر لێرە معلوم بودن که چا ئابدین کوڕە هینە کوڕە نورەسن که ئێستا شکایەتی کردن که ساگ کارێک بکردن بعد ساگ وشتن من هینێکم من حتمەن مجازات ناوەسە ئەزاوێدا ئەزاو ئەو یاری ناموەر کابرا ساگ هەڵگڕیاوەسن یەکی سنی فەقیە واسڵە لێ پەردە خەریکە هەوادارگە سولتان واسڵە پەیرەوەری قەتڵ ئام کرد لێرە سولتان بیشتن یاری ناموەر ئەو یاری واسڵە تعلق ماڵکێتە ئەو یارە مەشهور منە ئەو یارە ناموەر منە ئەو یارە عەزیز منە ئەم مەسخەرەگی نازانم مەسن تعجب بکەم ئەم کە ئی دەست و دەست گێسن چی نەتوانێت سیاوەسن یانە تەشخیص بکەن و شتێلەکانی خۆ سەخت نییە ئازیزم مەولام مروەتەن ئامانە دەگێسە کە شکایەت وە دیوان ئەس وانام پێغام ڕووی یاران مامایە وە پام کە ئێسەکەم وەزیفێ من بی هاتم شکایەت بکەمە یاران کە هین وەی جوورەکێتن ئابدینە بعد سولتان بزان بوانە بنیان بوانە تۆ باو پێ ئابدین ڕجا بوانە بزان ئی ڕجا خوانەیمە لە چەند ویدۆ نووسراوە چین سەرێ ڕجا چونگێ پیر و ئەزن و ئڕەمای پیر و پادشا کە یارگەلی کەسێلی کە بەرپرسیەلی کە خەتاکەن بخەرینە ژیر چەودێری و ئەگەر دیار دەرکەفت کە ئیانە دروست وە بینە خەتای خۆیان ڕەفکردنەس چا بکێتن بنیامین ڕازی بود بنیامین پیرە باە ئەو ڕازی بوو تا پادشا بتوانێتن دوارە لەناو ڕێکخراوە لە شوونێک هینێ بکێتن بەشداری بکێتن شوونێک دوارە بەرپرسایەتی وەربگرێ یەسێکی ئی ڕجاخوازیە لە ئەو وینێ لە ڕوشنتر تۆزی دامەسن لە ئەو ویدۆکانە لە مەخسوسن لە ئەو هینە فەلسەفەی دوێ فکرم ڕەسیبی کە تۆزی دایمن کیە وەی مانیسە ئی ڕجاخواز ئێستا لێرە چا بکە باید بنیامین ڕجای یەک قاتڵ بخوازێتە خۆ بنیامین چەکە یانە کەسێکی کە بتوان هەیجی چون شیرسادە زمانیەکان خۆیان هاوەلیان دروست بکەن خۆ یە بنیامین چەکە دێرێتن شفاخوازی کە یاران ئەو شەمی وینەی پەروانە بشیم ئەو شەمی ئەمری ئازیزن سەڵات وەجەمی موازی ڕجا نەگردین کەمی خۆ ڕجای ئابدین بکەردیش هەمی کینەتان نەمان و جدلی و لەمی خۆ ئە بان ئەی ئەزیزگەل هاو ڕێگەل هاو دینگەل ئابدین بوەخش یە قاتڵ واسڵا باوکی با شکایەتی بکێتن سەهاک بایەتن بیشە بنیامین بۆ ڕجا ئێتو خۆت سوەختێکی عەقڵ کولی واسڵا پاکەڵام بەلێکتر ئەلایتن ئەی بەخشیتێ ملت چکە ناوەخشیتێ ملت چکە ئی ڕجاخوازیە ڕەچێ منزورم یەسە کە ئەو هینێلە ڕاخاتر حەجوکردن ڕاخاتر و ئەنحراف بردن بەحسیەلی فەلسەفی ئەوەرنەسن لە ئی جالیاتە جێکردنەوە ئەو بەیانگە لە ئەو لەفزێ لە ئەو مەتافۆرەرە بعد هینکێتن چەکە ئێستا لێرە مێردان بەرامان مێردان هاتنە زۆر پیرە گوزەشتی ئیمە گوزەشتن بنیامین ئابدین کردمان گوزەشتی چونکی شاسەهات پیشکردن مەشتی تو ڕجات وانە نەگەردین گشتی خۆ ئیە چەکردە چونک سەهاک چەکردەسن وەتیەسێ ئیمە ڕجاکە توێژ ڕجایکت ئیمە بەخشایمنێ هەڵا ئیە بزان چەندین مەسخەرە است ئیە یانزە سەفەی لەورە قەت پێسە بچی من هین بکەی من ئەو هین وەرنگە واسڵە ئەو نوسخەی ئەسلیە بتوانێ من
لەوە دنباڵە بگریمە ئێ لێروە تایرە هینە کردی من ئێمەوە تەسویرەکە هین نەکرێتن تەسویرەکە بان خەتەکان نەگرێتن بتوانیمە هەڵا ئیمە ئەو هینە هین کردی من ڕجاکە خواندی من بعد لە میردان و لێرە شروع بوتن پیرە گوزەشت کردی من بعد ئێستا لێرە ئابدین وەی قەوڵە نیەنش سەنایی قەتڵ یاران کرد و یار خەتایی خۆ ئێستا ئابدین هەرچەند قەوڵیش بێتن لەسەر قەوڵ خۆی نانیشتن واسرە پابەنە پێوە ناوتن چون قەتڵ یاران کردگەس و یار خەتایی یارە لێرە مەزۆر ساکە هە لێرێل و مەسانی یاراکەین بووتن خۆ زودی بتوانی من چون فرەسن دوێ سوڵ خوردەیەکە کە بتوانی من بڕەسی من لە مدەت کەمتریکە کۆستریکە بزێن ئاڵە لێرە چە ئایەی ئوسمانیس پڕ نەکەلەشە پێی قەتڵ یاران ها ئەجلەشە خۆ یە ئوسمانیس چەس یعنی منظورسێکە قورئان قسەی واسڕا پێغەمبەر نییە و قسەی خوا نییە کە ڕەسیوتە وەحی کردیاوتە پێغەمبەر یا موحەممەد و بیا شتێریکە کە هین دەسەڵسەکە عوسمانیە لەناو هینە لە واسڕا لە نووسراوەل خۆت مسلمانێکە کە عوسمان باش فرێک لە قورئان جەماوەریکە یان لێرە واسەوە تەزویرات کنایەسە کە تەزویرە عوسمان بوتن کە کاورا وەسەر خێر ناتێتن چونکە ئەو ئایەوێ عوسمانە پڕ کەلەیە پڕ سەریە سلطان بنیام شمینە سدا کە مامای ئابدین شەمینە خۆ ئێستا گشتیان رازی بینە چەکردە ئێستا فقط داڵک ئابدین رازی باە بوتن کە بتوانێت ئابدین قبول بکەێتن هین سلطان خۆ هەفت برانیشتن یا خۆی نییە چەنی هەفت برای فەقی ئابدینە بیانی وە سوچی وەردەمینە پەنەشان وەشەن ئی ڕاگەودینە ئابدین باوەرم بیوەر و جەمینە پێی باە بێتە پێی دەرو جەمینە خۆ ئێرەکانە تڕازی بیتن ئەو ئی دینەوە پێ خۆشە بارمێ سەر ئی دینە زانە ئی مەسخەرەگی ئیر ئی سناریوەکی یانە نووسانەسن خولاسە خۆی و هەفت براکێکی تەنیا هین نییە سوتام شەمینە ڕجا پێی لامی ئابدین وژاریان ڕجا بوویت وە ماماش لامی کول برا چە بوت وە تیر بابوش شکاتش کریا خۆ ئێستا کە باوکی شکایەتی کریا تۆ داڵێک کیتن داڵک خۆی و بەراکانیتن کە باوکی شکایەت کردێسن ئێستا ڕجاکەی وژاریاوەسن کە بتوانێتن چەکە یەیش رازی بوت بارێتە سەف پەیرەوەر خۆی بارێتە سەر دینەک ئابدین وەرن بمبینن ئێستا چە ئەو سەربازیە شروع بوت وەرن بمبینن بمبینە کاکە مەلاوەل وەرن بمبینە ئەم شەو شەیتانم لێ ڕاکینە بە سەهر و جادوو دەورمی تەنیە ڕاکەنیە بە تەنیە خۆ چولویسکەی ئاغر بەدەست ژەنیە نیاوە ناو دەمم گڕێ مەنیە خۆ ئە چا کردێسن شەیتان کردنتە پەتپوسکی ئابدین کە لە ڕێ وێڵێ بکەێتە
بعد راهل ملا اوسكه ملا شافی یکی کن دوجی این مرمو یعنی خمانی دوجی یعنی طرفه یعنی ویشید که مرمو فرمایش کرد یا را جوازی که این گله بنسکه مترس آب دینه هیچ خوف مکه مترس آب دینه جادوی اسحاق شیطان شیعه شو دنوی ناویان و بیر مهینا شو خفیتن ناویان جادو ساکا شو مخف و ناو و خیال قد مار نالت يعني ليكا قرآن بخينا ناين لخاوت ناكي ورينا هو قرآن بخوانيتن دي ناتين وخاوت او جادو مادو جن منك في المسجد خو السلطان مرو بنيامين واده درختان نبوش پی وقت واده هر وزن و بارش نبوش وارده او خوش لدین نه طفلی زاده او خوش لدین طفلی زاده پوکه مکرو ندین جهاده بچه 72 قولم پی میدانه ده مزخرفت لیه که ای 72 قوله سی محمد حسینی و کاورکتر که هاو قلمیه 72 نازنم راسی و پاکی و فلان فلان و ناو ای 72 قوله لیستی کردن که من شون منتشری کردن ای 72 قوله یسته که منظور سودان یسته که و هر چیزی واده خوی دا جور داره مینه تا واده که بارکه برستن را خواردن بشیتن که منالکیش لدینه که پرورده بود چکتن جهاد که تراو دینه که منظور هست که یه مدت وقتی که بتوانید آبدین چه حلوه بگردید 72 قولم منال که هر که وراسی بگیر جاده چفتیش نبونی تمام آماده که منظور است که 72 قوله ارگان این باید رو دی کار تمام آبدین که بینا آنه دوست من پی ویشم شاده اگر مواچو آبدین اناده بیو یارده و پی یار امداده ورگی رو مور کوره هداده ورگیر و مور کوره هداده داغماش کر وزوان ناچو زیاده بگیر و دستش پیا بگیر و دستش پیا و افتاده حالا یه منظور یسته که توزی که گنگل اخوان نکن چون یعنی رجالیت درسته کنست معنی اینی که معنی که باید نوان در کشیدن که ساگوشته 72 قوله ایرکان آبدین یه وو هات سر ای 72 قوله هاتیستن نه بعد کان داود چپکت مر لکوره هداد درکش یعنی چپکتن او قضا بود این تعصب و چین و نازن فلان تبدیل کت دوسی و عشق میره تبدیل کت مر لچه وزوان و دست بریتن رانمایی که چون داو رهبر رانماست لعیمانی درویشانی یعنی با چو پیش پنش درس استاده باورش بیو پیرای مراده یعنی و درس استاده کان رای بیشه یه دیره درس استاده کان چپ کتن هین بشكل مرمول رسن يعني هاولنا وقال جاليات بنيكات وإجر خراوي كرنس خو ليرة چه ساق إجور که چپ کدن بايتن هرچتی این وقت خوی دارید یه باید سری کار که کنی 72 قوله بخونیتن هات سر نه هاتی داو بارتن سر درس استادکان رای بشن آبدین خوی بشتن ورن بوینن کاکا ملال ورن بوینن ملتی ساق لیمان پرکینن اما دو جارت جادو دنمینن دیاره کاکیان ایسا دیره کاکیان کاکیل
کە من هەچی هاوارکەم ئیوە کاکەین لێرە نیم کرد نیم دەفیش ناو یارستان نەوەرێ کاکەی دینیە کاکەی ئاین کاکەی خەڵکی کاکەی ئێستا ئیان هاورد نەسن چون بڕی 10 سالە پشتێکە باسەکان من لا ڕێبووە نێژێر یارستان ناو یارستان چەتر یارستان وەتمسە ئێستا خەریکن بڕی لە کاکێر ئیمە ناو جینەکەمان ئاینی یارستانە پرباوە یارستان ئیمە ئەوەرین جار کرد لە ناوی نووسراوەلاتێ لە ناو نووسراوەکەی ئیوان و فاتێ ئەویش کوورکۆرانە بدون تاریف لە ناو هینە هاجنێمە هاوردێس لە نووسراوەکەی نامەکە سێشەمزین هەیدەری هاتە جووری یارستان لە ناو هینە حقایق هەم یارستان هەست هەم یارستان هەست هەم خلاصە ئی واژەیەکە کەفتێس وەشوێن یا یەکیژ نەفنەسە بالنسبة بدون تعريف ولی خب این یارستان و معنی و اساس شارستان نه اکتر را شارستانیت کردان بدیم مثل کار یک جا تعریف کن هست نویسراو کن هست و یه باید کن فرفره او از ویره دی کاری نکن چون وزره ریان تمام بود فرد جاریش وسی مثل آخری توی چند جمله ده خدمت آن ارز کن دی ایره کن فرد چلانی و نوتن البته هینه کن نواره کن سجاري ساعت شيء صنده هو ديارة كاكيان بزور چه دم خوينن وزور خفنن حقيان بآگر لأز دستينن يعني اي آگري چه واسراو آگري جانه مثل که هين بوتن يعني شو نوعك آگر پرسو يعني هين كان او ديدي چه تقويت كان هين كنا چاره کن بکن کی مسلمینه کی مسلمانه چاره کراییم که ملا جامی درجت آبتین آیتان امشو بخوینا کرسی آیتان یا که هرچی ابی با پرچین قلای چه بایتان رجمی الخناس هم سهری شیطان خو اما هین که قرآن کیتن هم سر شیطان لاجود گشت علاج کیتن هیچ مو و تنگ اسحاق رایتان کسری هانشون ری اسحاقا هیچ خود دیگر فشاره اسمه کن نچرخید با قول دین کاکی کن کاکی کن دین کاکی کن این نوی تسلیم نوی بیشت سر دینه نمزانی کانتر و تعمل بار توش موشین ایسا سلطان حمله رو ای ویرن داو تعمل موای ای ویرن و تعمل بار توش مو شیرین او تعجیل کاران زود مبو هرین خو یسا که ویسی تعمل ولی داشتی تو وگر منظور اوستا که ایانه ایش جور خشتگیده توانیتن بشیگ لخشتگیده رسن بود مثل لیر خراوی کرنه دی ایجالیاتا که منظور واسه که هم دواره او منظور ورنیه تکار وکه که بار ترشی توانیتن شیرین و بودن گر سبدای و فارسی هست گر سبدای شو از قور حلوا سازی و از قوره که یک قوره ترشین هنگی فانی شیر حلوا لیدی درست کی دامی منیا دانش منیرین وقتی چه امزنم داره نیستم مثل مو شیرین که او تا که زی حریم باید یه منظور واسه که دامک نیم نسوا و دانکی چست دانش دیاره وقتی به ترازو شکارش گیرین خب یه منظور واسه کلمه من باید بتوانستم
هلا وقت برستن چبک شکاری که منظور هلا با وقت نگذاریم منظور واسه کیمه ای قصه لخصی مثل ناو سری و سور داشت که او هینه خوی و بصرا فکر سرن که تعمق بکتن و آلوگور درونی رای وجود بایدن که نرم بودن بچمیتن و تاجیل و کان هین کیتن و تن و نو او هین بيت خارين بودن منظور واسه که او تاجیل کاران زود مبو حرين که و نو او بدویت شخ خارو بیشترکتره طبعا خو ایمه دام رای دانه نسن واسرا که هین کتن که آخر گریم شکاری که من هر که وقت بررسیتن که شک پیاب کتن گمان پیاب که لر خوی لدین خوی چه ایمه شکاری کردیم مثلا خو چنین ملایان بکرو کینه قرآن کرو پوچ قول مدینه اسا ایره چکه سلطان یشتن ای دوره یلان مقدمه چینی را رول چس عبدین است که ای دوره بچوتن یه رو رسیدن که بوتا هین ایمه بوتا نتنیا بوتا هاودینمه بلکه چنین ملایان بکرو کینه قرآن کرو و پوچ قول مدینه خو یعنی که روزک دیدن که یه ول کینه توزیب که یه جوره که ولی میکنه ول ملاغل بکتن قرآن پیش و بکتو او قول قرارل چه مدینه گشته پیش و بکت گشته و رد و بکت خو ایسا آب دین مرمو ورن بم پیون کاکا ملاغل ورن بم پیون این شو ابلیسم بوا فریون بدستی آگر چوسکی پیون خو ایسا که هم دواره لیر رجا کتن هر رجا کتن لولا چه که ملاغل کومه کتن لیلا صحاب سلطان چه کتن که میشه صبر ولی بکن که هین کتن که لبان لور قرار بی 72 هین بخوانتن ایرکن نکریا داو لیره چه میشه صبر ولی بکن هر وکی آفت بای خرمان شون دین و ایمان لیم اردیا گیون خویسا هین میشتن که ابلیس هنرنس گیان و چلوسکه آغر وکه جور آفات وای که خرمان شونتن دین و ایمان گشتلی شوانیست حالا یه چکت ملا نزیره نسخه واسه ملا نزیره یکی تل او کارکتری لساو نسه عبدین و رسول شهادت و ایمان بیجه و رسول مترسل لرنگ ابلیس فضول بخوین آیت قرآنی مقبول تالیت رجیم بیتن شیطان مجهول که یه سکه او راه که او کاریتی عبدین چارم نماوا کاکا ملا چارم نماوا هیله شیطانیم هل پیش چاو دیوان کوردیده اقلم زاقتاوا خویسا عقل هوشی لسری نماغسن ها شیطان ها ورچویا بزلی ابلیس کارم تواوا مغزم رشیاوا دستوم شکاوا دمم پرخونه جرکم براوا دیاره دستوتیم گرلیم وستاوا خویانه هین کتن او حالت کل و اصطلاح خویا که توصیف که ای ابلیس و شیطان و آور و خصم سنگیانه که دین و ایمان لیلی شوانه چه حالتی با پی دست دارم خوبان کومه بکن که بزنین انجام کام دین هستاوا خب دیره تماشه چند مسخره هستن که لوره ابلیس نینه کنه دیره تو دوای و اصلا هین کتن گفتگو لسر دین یه هو چلنا که مصطفى تیرن المیدان مصطفى مرو عزیز لیونام و امرت عبدین نه علم لیونام پری راگیار دین فریونام پری راگیار دین فریونام عقیدش نقول زاهد شیونام تماشا ای هم کش این ترهات این کرنسن که سلطان ساگویا 72 قودری آفتین تری تسر نه داو باری تسر ایرکانی این بودن خلاصه بزرگه کسر کالیا صبر ولی کیتن خوی شیرین و بودن اوانه هیچ
فراموش کرد یهو منصفات تری چکه لیونیت لحالت خوی چه کتن تری سریان نه قانی بیسن نه دینه که قبوله نه دینه که خوی رد کردیست و نه هیچی وچه و سهر و جادو لیوانیست خو لیوانیست چه راس راوی یار دینه را دین یه دیر خوین به نظر هینش غلطه راوی دین یار یا راوی یار بعد دین فریونام که باید کن و دو بش بیاده بعد چه عقیدش نه قولی زهد شون یعنی دید و زهدی که اسلامی نمانیستن اوشی چی منستره سلطان مرمو زین لکورو سلطان مرمو که باز اینه کنه کاک سامانش مصطفى وادن بدم سامانش هین سی و دو که دا خو ناخوان یه دیسی دیره هم دواره ای صفحه چه نقوم بیسن که 32 که سلطان مرمو کاک سامانش مصطفى وادن بدیم سامانش و اولی وانی سه دیره سلطان ساگ مثلا دهین بن 32 خریکه چه سامانی بیم که لشون جیب که مسا اینی بیم بیم سر ریک یا یک برپرسایتی بیم که 33 یه سی بشه نیه یه 15 صفحه 16 که نخونی دو دخوانه و دیاره دین یار پاکه و بیلافه لنو کاکیان هفت کلی قافه یه دی چه کردن لیره پرده اکتشرو بود که این دفاع لیان کردن آبدین دفاع لدینه کب کردن لمقابل ملاغل ملانا سوره ایسا لیره وشت چه ملانا سوره دیویجه آبدین دهرن دیار چوگی سر قول دین دهران مقصد پربوغه لجادوی سهران کان نیجو سلای صوبت لفجران است خجالت بوی لقرآن لقلمان دکی بکین و جهران والله دت کجین بقتل زهران کی دینیان پاکا او چلکن چهران او چلکن دمچو چلکن یه کی دینیان پاکا کشیم نتیجه سدینه دموچاو ناشورن لسر جو نهران ملتی شیطان ببش و بحران خو انا تماشا این مسخره بازار را بکر که لباسرا مباحثه یا گفتگویی که دینی لسر بنماغلی که مثلا رد بکی تو قبول بکی چه لسر زواهل هاو نسسر ولا تشودن چویا ناشون چلکنن دینیان پیسر ورا زن چنین مسخره ورکر نستیهینه لیره چکن نرگز هاول نص میدان نرگز میکا داوه فقی آبدین میکا داوه لگل فقیان بو چی دکی آجاوه لعشقی منه گرتیت تاوه الان یه لیره چکتن لیره تماشاکی و معشوقه معرفی کرد نرگزه چست و معشوقه آبدین خو لیره ارى عشقی تاو گرده ایه والملالی که وی معنی است که باید نرگزه این بیود پیرو ساق بیود و سراکیه چون دوست دارید و شونه ای وقت اینه وقت ملاله ای کشوینه درست که بچوده سر ساق و خاطر نرگزه زن چنین مسخره است ای سناریوی یعنی جوری کردن شیطان لکله دکا قوقا تو لبو کیجی رشمیر چاو ندن رش بلک چاو باید بودن چه سنی این بیتی کیچه و هر حال آیه قرآن بو چی خستلاوه مکه ای گناه کفی کتاوه خود لیره چکه بودن ناو جیوان نرگزه نفس ناو جیوان دنه پید که میل منای فقی کتن که ارا وقت فقیکان این آجا و گیری که تو آیا لعشق منه شیطان کفتس لکلت قوقا کتن تو لبو کیجی رش ملک چاو که را
کچێک وەسڵا چاوجوانی هەرچێ ئایا قورآنەکەت خستە ئایا قورآنت خستێت ڕاخستی سلاوە مەکەی گونای کوفر کتاوە مەترسەوە دەبێ ئەتری گڵاوە شاد بی بە کیژی زەڕێن کلاوە بۆت دەچمە پەردە بافتەی تەلاوە شادی دەمێنن لەبەر قڵاوە شادی دەتوێنن لەبەر قڵاوە مزە خەرفاتێکە نانەسەدەم کە نەرگزێک لەورە ئەوش من عاشقتم ئەڕام عشق من ڕەد هینکەیتن ئی شێتشایەکەیتوی وەگەل مەلاوەرینکەی لێلا چەکنە ئابدین دایکەوان نییە ئی هەرفە مێژە خۆشکەوان نییە کابرا و هینەکە تازە لێ شوونەیەکی وەتنە ژنیە و ماشوقەکەی خۆی وە ژنەکەی خۆی بیشە چە دایکە خۆش بن من ئەمن ئەسحاقم بە خودایە بە خوددا دیە بووە شید بووم سوورم شادیە خۆ ئێسێکە چە من لە هینتوێن نییە لە عشق توێن نییە بەڵکە لە عشق سەهاکە کە من سەهاک وە خوا دیمەسن لە دیوان بنیام بووم ڕجاچیە شەیتانم جاگیر شای ئساقیە خۆ کەس شەیتان لێرەکردە جاگیرە شای ئساق کتابم لەلا بیە فابیە یا لەلا بیوەفایە بیوەفا بیە کتابم لەلا بیوەفا بیە سنی بەدەستم ببوو فانیە خۆ لێرە چەکە سنی لەورە هەواداریە پێرول ساکوش لێرە دی هەڵوە گەڕیا چەکە کتاوەکە هینە بیوەفا بیە نسبەت بە کتاوەکە وە سنی داوەدم ڕابە لە ئەز ڕازیە مستەفام چەو فلان خۆ ئێ 38 دوارە نەرگزە تادەن چێ ئیمانیان نییە دینیان کە ئێسەکە لێرە نەرگزە دوارە ئابدین تاڵە ئابدین دیارە ڕوت زۆر توش و تاڵە گوڕان گووە گووە ڕەنگ و بیمت ئەزە ڕوخساڵە شەیتان دینیت کردێت بەتاڵە خۆ ئەمانە چەکەیت تا یەک ڕەسیتە یە کە دوارە لێرە سەرکوفت دێتە هین نەرگزە ئیمانیان نییە کاکەیان لێرە هەتا ڕۆژی مەرێ ئەس توم هەڵاڵەت ماشە لێرە تا ڕۆژ من تو هەڵاڵ منیت لێرە دوارە بۆ توشت لەورە ماشوقە لەولە ئابدین وە پیشی داڵک و خۆیشک لێلە چە هەتا ڕۆژ تو ئەز توم هەڵاڵە بۆ کاکەیان مەخە ڕەمڕۆ ڕەماڵە ئیمانیان نییە دینیان کاڵە مەدینە حەقا خوداوەند ماڵە کاکەیان بینان بەرگیان شاڵە چییە هەدێژی هەرە منداڵە پس قسەی مناڵانە مەکە کاکەیان دینیان کاڵە و نازانم هەر مەدینە حەقا و خوا ماڵ خوا لە مەدینە لێرە دوارە ئەهین ویشتن نەرگزە ئابین کوفرە کەم شەیتان بێژە ئەم هەرفە کوفرە بەد سوزیایی بۆ شۆق ئەم بۆ شۆقم ئەم بین بەفرە هەر هەڵالی توم دی مەکە نەفرە ئێستا دوارە لێرە سوزیایی بۆ شۆقم جور واسرا وفرە دیری تاویێت و لە شۆق نەرگزە کە من هەر هەڵاڵی توم مەکە هی کارە مەکە عشقی توم لەلا پوشی عشقی توم لەلا پوشی هەرونە ئەزیش وەک بالول دانندەی دوونە ئێستا هەم لێرە هینترە ئابدین تویشت عشق تو جور تویشت لەلام هەر ونە هەر چەنە بینی کە ڕای نییە من چا جێ بالول کرد مەسوار کردانندەی دوون
عبدين وسر ونما يا بالي جيس لساكي تشيبان بعد ليرة عبدين مرمو او اخواندي من عشقتهم للا بوشي حالونا كأويش سعی میکایل چوارستون یه دیش نو میکایلی چاورد نسن که این نوتن چهلو یکیش احتمالا چهلو یک آبدین آره یه آبدین مرمو گرل درونه شوق شیطانم گرل درونه شوق شیطان لیره دی منظوری چه اینا منظور شیطان لیره سهار او شیطان نیه که مسلمان لیره بشنه نرگزه دوارها ای کاکا نسوره ورن بوين اي كاكا نسوره هي جامي ونزير ملا قدره هي بابا شكر برا قفوره جملا الما مستيسوره بچن وآبدين دور بدن شورة دور بدن شورة كتاب قرآن آية مغفورة قشت خصيصا او يسموره يسا که هين قشت هين كرديسا هلا يعني چم رابطه وليه كديرين خلاص معلوم نيه که نرگزه چبي جني بي معشوقي بي هذا سر ملاغل هذا سرين جاري ليره معلوم نيه متى ديار معلوم ده بعدين اسلام دكا خطوره وسك قصه خرا وين يسا چلسي چكه چلسي كوري شيخ عيسى شيعي ايران ليره روشن وبوچه یه دوای درست بین ای جعلیاته که دوای درست بین حداقل ای بشه دوای درست بین کشور ایران عراق ای هینا یه وشی هستن که کور شیخ عیسی ایرانه چلچوار و داخل چلچواری شمهینا که شوی دونادون لیره دونادون هاورد من میدان هینیه یهش ناخوانی داخل فریل سفرانی لبین چی نسن یه نزنم راوی جوت بیاتی پیلمیسی یه لیره چه پیون هیندان و ملکه الاسلام و گرد ملکه فريشتغل دور ساق بيرميسي ميكائيل وإسرائيل قابضي أرواسن كمسناوي مسافاس كلي بشا شكلا بينداني يكون عابدين مرامو تشرشزين يسر ملا مكان شرع نادي وزور داري المشن سر قولي انادي أهل كفاري يسر ليرة ماشاكي لو دانش خويا ديريتن واصلة عابدينا تتن بازجوي قرآن يعني هنا كتن بافتاو دو دين دنوينم هيلي بسياري يسخوي هين كرياتن خوي ليرا بيا هيلا باز جورو وهيلا هاورن سريس خوي بيا ويتشي درن نازاني برنجي الشيخ وملايك قردية ويل بو أفسانة مكاري سدي هين بو أفسانة مكاري مكر ومكر نامكري ندم چه كبار نسراوي قرآن لقرآن مكرو مكر نامكرمي چس كبار نسراوي قرآن يعني كار نعلم نية بسمه وأسرى ليرا قرآن يعني كاروانشي كي بيش راقم نعلم نية بسمات ليرا چكي قرآن ومكرو يعني هنكي بافتاو دو دين دنوينم هيلي بسيار افتاو دو دين چكي خوي دنوينين دور بيا بالو ليرا دي معمولا را زاوت واني كزاوت ألي ديرن لدينا كان درس كانوا دي لدينا كان خواني شان الظهور كان كليرا إين ظهور كده آبدين ملاغ الإيوة كور
نيتان خبر حقيقة إساقة خدا وعلا جميار خدا وعلا چس جميار خلاصة يسلير جنرا این که جنرا ركه إساق كده ملا قفر ديجا عبدين مكة جهل شلوف جهلت بوكاكي دين بستا همو ریش بلمو سمیر شورو دگان زد دهرکی خسته خودماشه چهره اسلام هر وکی پشه نور لسایه قرآن هم فاتحه نسته خو اما چز دواره هم دواره بحثه که هاو سر سمیر شوری و ریش بلمو ریش خام و اصلا بفکده دگان زرد و هي خصوصيات ظاهري باسي كي ديني واسرا فلسفي نية أولا فراسية متوانيت بخوانية دايرة شاكت دايرة إيوة شوفت عبدي مرمو ایسا چه جایگاه شیطان این که جایگاه شیطان دست نشان که شیطان چی جایگاه گوره داره الان ایوا علیتان کشتا کورا آره حال خواهدی آیت کی دلی خیر و شر من الله معلوم خدا شیطان بر الله بود لكيوة للرج أزل وك قالوا بسيا ملاغري أو سا جامي الصد قالوا بلابو كس دنگي نكر شيطان صاحبي سلابو يريچا شيطان كرن خوا خص چوي خواز هذه آية شرائطين آية مرناوشتن آية كدلي خير وشر من الله معلوم خدا شیطان چه بر الله بو که لیره چه کنه ایوه در این شیطان ملتی خوی سند لخدا سوابه لگل او شرکاتی فلا بو جور کشاور چه شریک مال بینست شیطان خو لعنتی حق ها هاتوی بو کاذب و فاسق ایوه که هر دوکی دکن لعنت لملابو ایانا چکه آدینه دی شو چلی نه قرآن رد وکه این که بعد لیلا و چه دیونیتن چکتن ایوه علیتان کش چند بکرامت بو رواج کری دین صاحب تیقی مجلابو خب رواج کری دین تو لولا و دینه که رد که لیلا رواج کری دین چه صاحب ذات علی دیده سابس بینو حیاکن ای قومی سگان ار کور بوایا ایستا کی به ایولا بود هم علی اساقو علی جمی یاران پیغمبرتان للایا للایا ولیتان بتولابو خب اوسا که سرشت بو او قالب آدم قبضه زرده بودی خو یه خواه لیرت خواه بیشت کمونیست لو زمانه بی بس متى مهم یست که ایوه علی کشتین چه جنگ شخوصونی بعد علی که علی هر اساقا خواه جمعیاره ایوه پیغمبرتان للایو ولیتان بتولابو یعنی منظور اوسه که علی محمد نا پیغمبری که علی ولی الله خلاصه یه جنگ اساق خالق حق اقدم بسم الله بو یه دواره چوت تارتون تانترچه
ساک آبدینم چاوش دیوان آبدی اسحاق نسیر بوگم لمدینه علیم حب الله بود خو علی حب خدایی علی لدل من بی لچه بین دون نسیر بین نسیر چز که علی لی ایسی چه هاوال علیه هاوال اسحاقه چونک من لور وقت علیه بی لچه لین نسیر لدون نسیره يسا للي بجنا فنيهين يدك ساقشز خالق أقدم الشيطان جدي قديم داني كي پیغمبر بنيام كي خوري إبراهيم خليل الله بو إبراهيم يبي خليل الله يسا پیون شكس ديني الإبراهيمي ودي لبال إيهم كي خرافات يسا رو رشي قرآن وكاكي بيويستا يكي دويشتا ملا قفورة دويشت با بشي من هيناكا تفرد تولاني بي چند پردتر دهين كين قوانينا ملاول أو سجامي أفسقال بو كيش قواني من كشيطان صاحب الصلابو شو چي سودياوا إيوا أليتان كشت نقطة مهمة إسالير عبدين مش هاتي بيجني ونسيت آية حديث ناتي بقوشم پاسخی پن أهل خبیث ورن به هدایتی اسحاق ایوه قبول کندینی اینجا دشنون لیتان ایوم پی خوشویسه ایوم بی خوشویس خب لیره هرچن جوریش ناته و نظر قافیس لیره ورن من هیچ شریطان ناج نفهم آیه و مایتان ناج نفهم تاناین سر اسحاق که هدایت اسحاق قبول بکن دینه قبول کن او جار لیتان بینا خوشویس ايش السؤال هنا سنة الشارب بي ايوه مدينة بو بتمع لسر بيت المال علي عمر عثمان قيس خو ايوه سنة كدين وخاطر شا وخاطر بيت المال علي وعمر عثمان هل ينان وقريش دابو معلومات الجنگ هلیان پاچی سمیل تا دیار بن لیوی کریز که چکه یوست وقت لوقت جنگ والقريشة چکر نسن دابو را خاطر دیاری معلوماتی جنگ را خاطر معلوماتی جنگ که دیار بود لجنگ چکه یوست سنتی کردین سسه و هیشتنش دیده وچه سنته که یاران سهاگ واصلات پیروان سهاگ بناسیت لورا پیروان چه خلیفه باور کن و کم یسه که باور کن که یه و پیتانوشم که اسحاق چس خالق گچتی خالق دنیا 54 بو با دلای دینم دیده شیطان درس ازازیل و سر دایه با نشانم خو لیره چکه شیطان بوده استاد آبدی ای قضیه شیطان چه بالی یادم نشوتن که یه توضیح بیم شیطان تماشا کیتن میرات گوران که یا میرات کردن هرو آین کردن کیللی ماسو ایزدی ای بشکاکیه و بش الحق و میراتا واصلا وکو دینی رسلی کردی یا
یا کردی رسن کردی اصل مثلا ناوەلیان خۆ ئیسیانیچە چەکەن کردنسەنە چووماختاری و ئی مەزەخەرەفاتوە کردستان شەیتان پەرست مەلەک تاوس شەیتانە نازانم داوس شەیتان ئێستا لێرە خۆت خوای شەیتان خۆت سەهاج شەیتانە شەیتان ئوستاد ئابدینە چە توان بکەن لێرە جەنگ سونی و شیعە لەولایچە شەیتانی کە اسلام یا دینی الابراهیمی بدون شیطان بدون ابلیس دي بوت هي مجموعه يكوما كلمه بمعنى يعني اللي مقابل شيطان جهان بيني كان معنى كان شيطان هاو نسا ناو اي واسرات لا اي ديني له خلاصين وكنسن بيجي كان وكنس راي ديني ده طلع الحقوقي هل يكي كان دناوه اما وقد إزاي يشكن إيدو باشا بس يدي دروزي ونظام بكتاشو ألويانه بشيء كأسن ليه هنا ليه كلاسني يشتنيه وأنا خوان بشكن لإسلام وأنا تمام هسون إسلام عليه من تايليرة كإي بشان نسيرة ألاو بر ألي ساكي بشان نسيرة إي جوروا بيكر نسن ككرد ودس خوي بنرت وبنواي وأسرة تاريخي وهويتي شو ناس نامه كنسة شيطاني زوا كنك خوي ودس خوي جنگ شيطان يعني جنگ ناس نام جنگ والشارستانية خوي والفلسفة جان بيني الفلسفية خوي بكيتن كس يعني يمش شيطان پرست بنسخه زين شو تهي يسويشم كل نظر روان شناسي ولا نظر جامع شناسي ويا كومال ناسي و يعني حرصنان الرأي كنس جاليات شو بيريزي بكريد انت جاليات سري ياتريش زافه وفكنك او هين بنرتي تشخيص فرق آسانية متهيس ديال يعني خدمة أرسلم اللي هو قال او افكار هنا سرکی کسری که ای پلان دارش نسن که لناو ای بکریت ای خطله ای دقله ویجورسه که ای زدی حالا من او کتاولی یعنی ودا خولی دست میوشن دو کتاو دیره ایر برسه دستم حتما لزوانی حالی بوم توانم تشخیص بیم که شو تغییر دریا و لکی و شیطان هاتسن او ولی خو ای شیطان و ناو پاوردنه لئيس يوصل أصلاً كود إيه مذهب سازية كيسن وناو أهلك وكاكي ناسيتن كاكي والشيكي فرفركونا لك على شو بيواني والكي داشت وتو كاكو يعني بعد كان هين بود متى لجي مير ولجي بيم لدوري للزمان القديم شو سكر كومان كذا باش كنا وهو كسر كبر برسبيس يعني نرجع يقسكر أو جمع بر برسيل أو بشة أو بارقادية کاکا یا کی وقتی وقت مثل پادشاه احتمالاً معنی پادشاهش شوته کار کی خسرو کی قبادیان حالا ایسه تماشا کیتن این میرات برگل میرات دارگل تمدن کردانه چکرن لدو دین ما ایزدی و ای الهفک وناو کاکش ناسین خلاصی وکرنه و ای جوره کرنه سانچه شما وقت شیطان پرستی وقت این قاطیان کرده که کرد مسلمانی برز که هر ملائک خوی شیطانی کرده واقعا یعنی هر مسلمانی شیطانی که متى پسیو اکتیو دیره متى خود ملاکان شیطان پرورن ده واقعا ماشا که چه اوان بون پیرو رحمان پیرو ادا وقت شیطانه جنگ کن و بین مذهب شیطان پرست جنگ کن دشمنی کن خصومت باشد مذهب شیطان پرستی چه یعنی ای مذهب سازی ها چه لبان بنرد بیتیاس جیگر او شهرستانیت او جهان بین فکری فلسفیه که بتوانید کرد و دست خوی مال خوی ویران کتن خوی بی ناسنامو کتن و ریشو بنرد خوی و دست خوی خراب کتن یه پلانه که نکتیش پلانه که حال ایده
یەسەکە تاکید دەف شەیتان چوتە پووسین کە ئێرەکەن کەسێک باید سەر ئی مەسەلانە کەس شەیتان گوڵی دێتن نە یەک ئی ناسنامە ڕێ ڕوشنەوە بوودەڕا کەسێکی واسەڵا پەیرە موسڵمانە بەڵکە یە شەیتان گوڵی دێت تماشا ئی تەڕاهیە چ پلان واسەڵا هەر دەوریشی ناتوانێت پلانێکی جوورە بەرشێتن کە بتوانێتن پەیاموەرێکی تەلقینی داشت ئێستا بۆ بە جلای دینم دیدەی شێتان چیم هینەکەین هەرچەند زەمی کاکەیمان کرد سوودی نەبوو یە مەلاهی میشێت ئاری نییە ئیوە کە باس و خەتاکەن خۆ خۆلاسە چەکەن مەلاوەل نائومێد بن هەرچە قورئان خوێنیم و با زەم کاکەی کەین لە خراوی کاکەی ویشی من سوودی نییە سوودی نەبوو چا ئاری نییە ئیوە کە باس و خەتاکەن باس بهینکەن بێ دەرەنجام بکەن خلاصە یانە کەسێک علاقەمەند بتوانن قسەیل منە بکەنە قاڵبێکە ڕەفانێ و بشنە دیارە بزان چێتی نەرگزە لێرە ئەرێ باوە براوە چیتان دەوێ لە ئابدین ئەر چاکە ئەر خراپ بۆ خۆی بووگەوە بیدین لێرە چە وە بیدین کەسێک لەسەر مسلمان لەسەر مسلمانیەت دەربچوو لە ئیسلام دەربچوو چەکە وتە بیدین با نەرگزە دووارە هەوردمەوە قسەی مەزورەکە بڕست مەیان گیرەکە واسە ناو ژیوانە چەتوین باوە براوێک چیتان دەوی لە ئاتی چە لێتوین خراوە بووتە یا بیدین بووتە خرا خۆی خراوە چی شەڕی دەفروشن بۆ چی یەقەی بەرنادەن بۆ خۆی زەرەرە هەرچی دەکا نفری شەرتم کردووە تا ڕۆژی قیامەت بۆ مەسەبەکەی لە ئابدین ناوی جیابین خودوارە لێرە تاکید کرد کە من ژنیە و ئەڕایەک کێسە سەرینە من لێ جیاوە ناوە دایکم بە فەدای ئەم تازە جوانی ما ئەگەریش بمرێ کەس نابێت لە من کامین هەڵا ئێرەکانی خۆ دایکم بفەدای زانی زوانوە دایکی کێتە فەدایچە ئەو تازە جوانمیریە ئەو یە قافێکێکی جوور ناوێت جوانیمە منزور تازە جوانیمە منزوری کەس منزوری ئابدینە کە داڵک خۆی نەرگزە داڵک خۆی کێتە فەدایکی کێتە فەریەین بەنف نەرگزە فەدای ئەو تازەهینە ئابدینە ئەگەریش ئابدین بمرێتن هیچ کەس وەگەر هیچ کەسێکتر ناوتەژین کەسێکتر ناوتە معشوقی کەس لێری کام ناگرێتن لە نەرگزە ئەگەر ئەو ئیسلامە بەدڵ ئەگەر ئەو منزور ئابدینە ئەگەر ئەو ئیسلامە ئەمنیش ئیسلامم ئەگەر ئەو کاکەی بێت ئەز بۆ کاکەی دەکەم ئامین بزان چەندین مەسخەرەس ئیهینە ئیە چونکی سەر لێرە ژن وابەستەوە پیاک لێرە نەرگزە خۆی قانون نەوت کردێکە درستیان دروست نییە بەڵکە ئێرەکانێ ئابدین مسلمان بۆ هیچ مسلمان ئەگەر ئەو بوتە کاکی هیچ بوتە کاکی خۆ بەخدا حیفە بۆ کەسی شەرتی بشکێنی ئەوانە کە بیشەرتن مەخلوق خوددا نییە خۆ یە دێرەچە شەرت وەگەر ئابدینە کردێت چە ناشکنێت ئەوانێکی شەرت بشکنم ئینە لێرە دوارە شەرت مەسخەرەکەن شەرت بمانەی تر لەو مەکتەبە چوو لەو مەدرسە چوتە کار لەو جیهان بینی ئەگەر یەکی داری بۆشینێ لە ئابدین خۆم دەخەم لە قوڕی ڕەش بۆ ماتەمی و شی خۆم دەیزانم کە لە دین دەرچووە بەدەر بڵێ خاڵی دووی شەرتی نووری ئیمانی متین بڵێ خاڵی دووی شەرتی نووری ئیمانی متین خۆ یەسە ئەگەر یە دار بوەشتین لە ئابدین چەکەن خۆم خەمە خەڕی ڕەش قڕ ئەڕا خەمباری و پرسەگەر
بعد لێرە هاوڵێ سویچە دوارە لەولا دینەکە ساخوا سویانە لێرە چەند نێرگزە چەکێتن دوارە وە کافردانێت بۆی چی گاوری ناوێت ساوەرن بیبەخشن بە عشق خدا و دینی نەبی دوارە لێ تایید کردن کە عشق خوا و دینی نەبی خاص لەو لە ڕەدەوەکردنە قورآن خستگەسە ئەو دێ لە دوارە کەزانی تەناقوزێ لە ئی مەسرەبازێ لە یانە لە ئی خەتێ لە وەئی خەتێ لە دەریاوە وەشکلی خەتێ لە دەریاوەدا بەندە بەتت بیدینە بەدەست خاڵقی باتین خۆ یەسە لێرە ئێستا خاڵق خۆی بیدینە بە خاڵق خۆی لەسەر قەزاوەت ئیوە باشنێ خوا و دینی نەبی بعد بۆچی گاوری ناوێ بە میوانی مسلمان وا بزانە کیمیش گاورە میوان براهین خۆی ئەران ناوتن کافری گوتە مسلمان میوان مسلمانێک ئی جۆر دابنە کە ئیمەی چەس کافری من و هاتیمەس بنووسە میوان براکان خۆمان ئەم نازانێت چی بشتن چوو ئی هەمکەی ساڵە ئەڵا بەشێکی ممکنە زیاتر لێ 100 ساڵی مزەخرفات نەوی مردن بوویت و 15 ساڵە دەستنووسی چه دەستنووسی سامەردینە تەبیزیان چە ئەوش فکرم بەسەر فرفر بووە جەلا سەیمون خاموشیتی هینەکردن یانە لەناو مردن بینە ئی هەمکە تەناقوز و ئی هەمکە دژبەرەکی و ناجووری و خواربانە چوو تەشخیصنەیرا وەکو واسەڵا دەقی پیرۆزمان هەست لێرە چە ئەم دوارە بەس قەریزە و هیناوڵس وانە ئیوە بڵێن بۆ ئەشرەتی دنیا ئەس بۆ ئابدینە دەکەم شیوەن و ڕۆڕۆ ئێوە فکر خراو مەکەن من ئەڕاهینم نییە ئەڕا لەزەت جنسیم نییە کە تەرەفداری چین بکەم بعد لێرە هەم چوارە چە دید ئیسلامی کرا بوو ڕاستە زەئیفەم دامەنی کوتا نییە بەشم بۆ بەستەی شەر سەد میردم نییە هەموو خۆ ئەم دوارە چەکێتن لێرە هەم دوارە یانە قاتی بینە یانە باەتەکانە هین بینەسە یان نەتوانستن تەشخیص بن کە هاوقافی وەل هاوقافیە بوتن یە هین یە خەشترە خۆچە ڕاستە زەئیفە ژن زەئیفەست دامەنی کوتان نییە بەشم خۆفروش نیم لەفروش نییە بۆ بەستەی شەرد بۆ بەستی شەرد یانە ڕاست شەرد بەستن چەکە سەد پیا هەملوم نییە دەژێتی کە شەرد این ژن و پیا بەرابەر سەد پیا و مینم نییە چە زەئیفە خلاصە یە ژن و تەتر لەفزی ژن خۆی قرس و قەرە ناو لەشکەری خۆی هەفزکە ناڵم کرامەتی خۆی ئەو ئینێن مزەفرە پیا ساڵانیان دوارە لێرە بۆ هەتیوێ مەلا ئەلیاز دێژە ڕۆڵە بۆچی دەکەی ئەم داوا و چەنە بۆ تو بۆ جادووی سەحری شەیتانی دەبەنگە جادی کاکەی بۆ چی دەکەی بۆ هەتیوی ئیسا بەم فەقیان ڕەفیقت بۆ تو دەکەی جەنگە ئەجەو کەڵامت یەسەکە ئەڕا هەتیوەکە ئیسا جەهدە ڕادین کاکەی جهادە ڕێن لێرە هەم دوارە مەلاهینە دامە هەریەسە دینی کاکەیان فەرزەندە تازەییە بە هیچە دینی کاکەیەکان فەرزەن یانە کوپەسن مناڵە هیچە دینی موسڵمان ئەقدەمە وەک سکەی سەنگە
ڕوڵە بە خوددا کاکەی کافر و بیدینن دینیان خامەیە و پڕپوشە و چیتی فەرەنگە لێران دوارە فەرەنگەکە هەوردنە دێرەکردنەتی ژار فەرەنگ هەوردنەکردنە چیتی فەرەنگ مەذهەبی ئیسلام شیرینە وەکی شیرەی خۆرما دینی ئەوان لاقوزیە بوستانی خەرەنگە یا هەرچی سەحاق نییە لەو ئیسا نوتفەی زوڵە تخم چوار دەرویش دگان ژەنگنە سەحاق کوڕ ئیسا نییە تخم چوار دەوریشە کەس ئەڵا چوی چوار دەوریشە تخمیان قاتی بێت ساکەی بێزن مێرار مەلاوێت بزن ئەجە دەفتەری پیرۆزی ئابدین لێرە چە شروع بوو پەردەیەک تە شروع بوو من ئەوە یادم چی پەردەی چە پەردەی دو هەفتوانە بلکە دەقەی هەفتەنوە ئیجادیاتە لێولا ئەو بەشە ئێتمال فرە دێتن و ئێتمال فرە هەروجەیەکە کاکەی هاتکردین کاکەی خەڵک کاکەی مردم کاکەی لەولا ویشتن شیرە ئێران یە ماتریالێکە ئەڕا مەسرەف فکری باوەڕی کاکەیەکە منتە یە ڕەسیەسە ئێران لە ئێران ئی دو هەفتەن و هەفتوانە یە لە نامەکە سەیشەمزین هەست نزیک 90 ساڵ وەرگریە و لە جادیاتەکەی واسە حەق الحەقایق وە هاولوو ئەنجیل دریا سەقامرەیان هەنری کەربن و دکتۆر محەممەد موکری و نازانم ئیوانۆف و مینۆرسکی و گشتان ئی چون پلانەت خۆیان زانستنە چەداڕشتە لەناو ئی مەجموعەیە ئابدین و نازانم ئی دیوان ئابدین و هین ئیلبەکی جاف و یانە گشتی ئی پلانە لەناوی دابەشکردنە بعد لەناو تاریخنووسێریش هینە کورد و هەمبەستەگیە لە نژادی یانە لەو لیچوە پشتیوانیە لە تاریخی ڕایهین کردنەسن ڕای جەمجور کردن لە نووسراوەکان مینۆرسکی و لە لەو کتاوە نووسینەکەی دیادەم چی ناو نووسەرەکە کورد بە هەمبەستەگیە هەمبەستەگی پەیوەستەگی نژادی پس هەم لە سرودەکان ئی پلان هەم لە سرودەکان هینەوەکردنە خستنە سەر ناو باوەڕ هەم لە تاریخنووسیەکان و هەم لە واسڵات تەفسیر و تەرجمەی ئاسواریل باستانی یانە گشتی هەماهەنگکردنە یعنی یە ئی جوور دەرکەفێت کە یە تیمێک و نەوعێک لە یە مەرکەزێک وە لە یە ئەتاق فکریک وە ئی هینێ لە ئی پلانە هەماهەنگی کریاس هاودەنگی کریاوە سەرڕای کە چوو هین وە بکرێت بخرێتە ناو فکر و فەرهەنگ و باوەڕ دینی و هینێل تاریخی و واسڵە یانە گشتی جێ بکرێت و بتوانێتن کۆمەڵگە هەزمێ بکەن یا گشت لایەوە هین داشتوتن پشتیبان یەکان بوو این گشتیان وەفەدای نەرگیزەی بن جەمعی مەلاوێل باوەڕی پێم کرد وەڕاست باز قەلیمە چە خۆ ئێستا لێرە نەوبەی هینە کە تەشەکر لە نەرگیزە بکەتن هینە ئابدینە هین ئابدینە کە مەلاوێل دو هەفت ئەنواری ئارە یە ئابدین کە لە بەن 61 کە کوێرانیجە لێرە چەکێتن وەشکتە هینەکان بمرسا خاڵقی هەپڕووی ئەزەلیمە کە لێرە هینکێتن وە تەشەکر لە نەرگیزەکێتن کە هینێک لە باوەڕەکەی کردستن خلاص 63 ئیوە کە شەرعی دینتان هەر شەرعی ژنە قەترەی شەهوەت
خداتان جیفه دنیای پیغمبرتان بوغه با پلاوه ایوه چز شری دیتا ها شری جن و قطعی یه چه سر دیدگاه الاسلام لسر جن حق حال نو حلقه کردان مستن لبوی لقمه زردان خو یه سلیره چه دواره یه حق حال نو حلقه کردان حلقه کردان چیز یه جمع لیره نتوانستن بشارن و ای ستون و اصطلاح ستون جهان بینیه لیره چلونیتن یا اینه کرنا هجوی کرنس یا یک داره حق حال نو حلقه کردن ها نو جمع حق آسمان نیه ده هیچ کرنی حق تعریف کرید ده جمع کرده کن ایسا سنی همون نفرت دکا لکل شیعه چکه کدورت دکا جنگ شیعه سنی خیلی دوله شیطان کرده بارن که یه وگرد شیعه و سنی جوریانه هم شیعه دشمن دینه شیطان هم سنی پس شیعه و سنی وگرد ایزدی و الحق ناتوانین یک بگیرن تاریخ ها بشن نما باوریل ها بشن نما جهان بینی فکری و فلسفی انکریا هستن مذهب که اشکریا هست چه شیطان پرسی و چه دشمن سنیت همچون این ذات علی حال این اکانن و ذات در اکانن و همیچ او ذات داری شیطان یه که لهمو لو جوری یه تدبیر بیست که کرد نتوانی ای هم که طریقتا که دیریده لیه مایک داشتو و پیو بلک یعنی یک نتوی و نو نتوی کرد صافو و قولین آین کردانکیان زنگو هر یه که لسروده که این لبنی که فیلسوف گورن روز سورانی دور 100 سال دیگه و 100 سال زیاده دیگه و ویشی کرد کوی زنم کرد بش و بیه دستر چه؟ دستر ای طریقت الاسلام معرفت شریعت و معرفت و او چوار ستونه و بعد مذهبکان قومی قرآن خجلت دکا چفته ملا لعنت دکا یهتونین یکی لملا یاران با او فرفردریجه ایادی چوتا ترکان حق از ایدی ستایش تک پرستی سلطان صاحب کهتن یه هین آب دینه خو ایسا چکد لیره هاتن لدور رای سفری نیشتی لجم شای هیدری قول یاران مرد و نری یه باید می و نری بی مردکیچ وزی برنسفر راسی و پاکی رای انوری هاتن لدور رای سفری لدور رای سفری نیشتیت لجم شای هیدری دواره چکر شای هیدری صحاک علیه خوش بزمی پردیواری دیار شوکان وقت فجری یه سدی چکتن بنوای دینه که برنوار را چه نزوان آبدینو بردنوی را پردیوار که یعنی جعلیات ایران یعنی جعلیاتی که وقت او جعلیات ایران این جعلیات الحقه نگیره جعلیات الحقه یک ملای بیدین نرگزه ورن گردن ملای بیدین امن بیکوژن لجی آبدین حیف لودن نور لجیبین یسا که بان من لجی بکشن یه تماشا که لورا معاملکات دوی هات ملاغل ناامید بین که سر نسین دوره دیرو حالی تکان نسو یعنی ترتیبه که
دوارە نووسانەکانە گشت چەکردن شویا یە و ئیهین نەرگزە باەتەکانی فرەفری لە وەرتر بیات هەروە دەبێ موجزەی پاک ئەو لە دارتان هیچ نییەنێ باک ئەو لە دارتان هیچ نییەنێ باک منزور کە هێن ئابدین لە دەنچە وەسا هەڵگڕیال موجزەی پاکە موجزەی پاک لەولە مسەفات دیوان وەسا لێوانە لێرە نووسات چە موجزەی پاکە ئەو لە دارتان ئەو لە چووکاریتان چە باکینی هیچ نابێ هەڵات ناتوانین بپشینێن ئابدێن قواس مەوجە یانە ڕەخاتر دیاری داینم کە هین نەوتە کە بتوانین خەتەکە زوو بوونیێت وەختە لێرە کلیکیتن کە بتوانین بوونێتوە ئابدێن قواس مەوجە ئەهل مەلا گشت گەوجە حاڵا یەک قواسەکەیش دوارە هەم دوارە لە ئەوە لە خسمەتە هەستکە قواسی مەوج کێتن ئابدێن مەلەغەل چەند گەوج ماشە ئەو بەیانیە ئەو لەفزگەل ئەو وەسڵە ڕەمزوارگەی فەلسەفیە ئەو بەیانگەل فەلسەفیە تێرن چەکەن لە ئیجادیاتە خەدشەداریان کرد من ڕستی من بێسە چەندێک نوارەکەمان توێتیشەوە بێسە 2 ساعت یەکە دی چوتە تورتان هینە تەجلیل لە هینە ئابدین لە سولتان ساکە بعد یە لێرە یار داود تەجلیل لە داودە کە حوسێن کردە لە دەست ئەسکەندەر دەرکردیەسن نجات داوەسن من نووسێریم ڕەهبەرم بووی توی قەنبەر بووی خۆتۆ دوون قەنبەرە ڕەهبەر من بیت من نووسێر بیم یە دوارە بردنوێ ڕەچە یاریە لەهی یە ئامە تۆ لەم گەلی گورانە ئابدینە بری تو لەم گەلی گوران پێت ناڵێ شیر دەنگێنی گرمەی بۆران لە تو زیاتر هەیە مێرد ساحب جەوران باە بیاتە یا ساحب جەورانیش توانێت درست بکەن کە این گەردیا یا این بۆلی جەوران ئەو نسخەی سیمامەت حوسێنی هاتێ کرد ڕەفیق کەڕەمنانە کە هینی کرد ڕای واسڕە شیکاری بکەم کە من لێت نووسراوی فارسی و کارە کرد وەرهەڵ لەبار زوانی چوە لەبار واسڕە ئەتنیکی چوە یانە جیاوازیە لێ تەلقین کردنەسن کە جاف و گوران دوو گەلن گەلی گوران کە دە سوورەتی کە ڕاگەل وێ معنی واسڕە نەتەوە یا خەڵق یا خەڵک چێسەکە نەگەل لێرە گوران وەمانی یاران توانێت بچوتەکار نە شتێکتر وەسا قاڵبێکی زوانی یا نەتەوەی یەکە ئەستە بیە تارەفێلێکە وەل هینەکەن بعد یەکتر هاوردنەسن نوە شەریفە کە ئەویش بەشدارکردنەسن لە هینا نەخشێک دانەسە پێ یانە هەرکە دڵە بتوانێت بخوانێتێ بعد ئیسا کە تەما وە چەپ خەڵەتم دی تو بەدئی گوڵم بە زبان عیاری گوڵم
بدي قولم بزباني عياري إسا شريفة شكل إني كك بختوي كيتا آبدينا كتواي وزوان عياري شا خلطي بكيتن وتمايش وشاب خلطم ديتن إما حقيقة ملتي ياري بطولة جم بطولة جم تو ملتي عمرو عثمان مذهبي شواري إما حقيقة ملتي يار طولة جم تو يا ديرا هنا وكلنا توايه بيشتن كي إما شريفة بيشت كي إما هنا حقيقتي من ملت ياري من تو ملتشا عمر عثمان بيتن بعد ك يدوارا هم دوارا جنگ این هاولس ديني هاولس بعد ليرة شكن هين هاوردن هفتن هاوردن سي مصطفى وسي مير وسي محمد وسي ابو الوفا ليرة الشريك يعني وكردن لأدامة دي شكر يدن دي هاتشي دونا لهر دونك هفتوانا هان وديك اي مجموعة لإيران جاهلة زافو بكنسة او هنا باية او نسخة باية إيسا ليرة شكل رزبار يعني كر نركسة شاريار لقلم بوتاية لكورس عبدين خوشاتي أي روشني أي نمسوق وخلامان دي تابدين لكوري يقر نسن در حال ليه شوني يقر نسن که لورا چه بيسن رزبار سوتاو این بيسن سوتاو بتوينم بكوري رزباس سوتاو بتوينم خلاصه يعني ميزة بين خداي صاحب سيواني دانت زلالة لقشتو كاني يسا جوري كتهاتي عابدين وقرأت چيسا مقامي چيسا باند ساكيش السلطان وبيششا عزيز سبحاني تو عابدين رجال لبر سبحاني يسا چه سر ناپدید میکه بیانی که تو سر فرم اینی که تو خود فاش مکه کس فرمونی که دورا قاتلا لیره تمامی میجه پیم خدای صاحب سیوانی دانت زلاله یکیش تو کنی تو من مویش تو خواه صاحب سیوانی تو خود جه خواه ترا خود لیه قاتل اور چه ساگیس تو من مویش خود یه دانیشی خواهی سيد بعد از وملت نيم زاد از لو ملت نيم لزهد فروشان هي سكا خون بدسي خون سر لو جم باشان از لو ملت نيم لزهد فروشان خوي جاوكت لزهد فروشان عابدين صلاة عابدين تو هاتيت بمقى في الصلاة قناي خوت داود لجرم وبلا داود يا وت وآفم كربيت دا دم جلا وآفك تازا لورا وشت ومن موش خواتو هاو تاملي دل دوارة سخاري كدوارة تماشي كاني باك بيشي خسنا كاني شوانسه أو نسخة أصلية نما داخل أو نسخة أولية بلان جسم وليان هاورنا شا أو قريب جاليات كرناس إنك بتوان هفتان وهفتان بكنا هاورو ونازنا سنيو الشيء بين الجميع فريليتين إلى ضغط الخارج كرنا ميك داواي وقتي كربلاء أنا ديت ذكرت بشوقي قلا خويسته أرى شوق قلا أرى قلا السلطان صاج أنا دي كرني قتلان كرني دوارة كربلاء مخلوط شمشير وشاني بو أزمي قضاء تمامي قصد بو لهفتا ودبرا خو يسا لهفتا ودبرا وقال هفتا يك لهفتا ودبرا بيسكو كشيا لكربلاء
ها چکریاسن که ای هم که ساله ای هم که 10 ساله دناوی مردم دلخوش و چون جالیات من که دفتر پیروز داریم خود کرد به تابع شهیدان را هر بکه بو عشق حسین لو شام و نظام لو شام و نظام خود و علاو اکبر چکر شهید کردی لغه حسین و دواو 125 عبدین و هر حال یعنی هەر علاقەمەند بتون توتوایی سەرگەڕێ هینە یەدی کەربەلاش لێرە قاتی کردن کە یانێکی مەجموعەیەکی این ئیران این علاقە لە کرد وەختە ڕەسیسنەوە وەسرا بەش ئیران یانە وە پێ ئیزافە کردن لە وەختی نودا شەرتی کردی قاتیواتی وەکە چە ئەدیانە ئوکراینی يعني قشت البيام ديرت نارك بتوعت نفاني بخويس مثلا لي شوي من أرستان كرم يعني جيان بود شكتن هم كيتو الكلاس ماته تيكر نسن وش صار جاوتو واستراهن يست هذا السلطان وكي وش آبدين كفتكو آبدين شينه بيكوس كفتكو وقت حست این روش مهینه بسو هرچی از دموت نشنفتیتو یسه که این که تازه که یکونا این یسه که ارسان کردم که یهین ایران ای سلطان محموده که آبدین مرمو عزیز بهانه عزیز دی مگره هیلو بهانه و چی نازانم یورت تو نیشانه سلطان محمود بوی شای قزانه سلطان محمود چه قزنوی ترک در نتیجه اینه واسه لی زلالیت کرد بیان ای شهرستانیت ای آین واسلا کردن ای فرهنگ که کهتن پشو بلای رو که سر زوان و اینه لا ایران یه هینینه یه لناو جالیاته که ایوانو فاتیه و لناو دور شریحة كان ممكن سلطان محمود زاد دار دون سلطان صاحب یه شهرستانیت و دست خویم هاورد نستن چگه کنست مذهب و دا کل و دست کلیل خود داریم گور کن مثلا تا این یسه از نام حسن بی که دواره بیو حسن حالا کی بودن سلطان مرمو به گفتگو بعد که لیره خور من نبویه از نوم حسن صاحبی دانه یک تدبیر دکم دم کرد بیانه خو یسه چکر یه حسنیش حسن خلاصه پلکانیس شیعه و کدورت سنی الوقاتل یه وگرده کدورت خور من نبو خدا سلطانه هر گیجمان دخوارد گشت لبدخانه یه سرکه لو موقع ندانستیم که سلطان خواسن منظور چست علی که لدور بدخانه گیجمان خواه یعنی توانیتن بخوانیتن هرکس شاگرد و شای بنیام استاد یسه شاگرد شاس استاد کیا بنیامین وقتی که کیانی اما بیادی از کیکاوس بون تو کیقبادی ایسش سها کیکاوس بیسن قاتل دین قاتل فقی او قرار قربی هاتبان بیوچه کیقباد بیسن که در صورتی کیکاوس کیقباد هل این جعلیات و اصلا دون و دون وزاد وزاد خویان باید کنی هر کن شان عبدین نباید کنی بیاد که دوره کیانی یه سکه چکنه لور دینه که قاطی کنه دیره چکنه تاریخ که دواره قاطی کنه یه هر او جعلیات سکن لناو هم لناو تذکر آغا هاوردسه هم لناو فکر مسئله لناو او مجموعه که
و دستنوس کابشر بزهوی چینه هاتیه متى أصل یکی چیز حق الحقائق جهون آبادیه آشنه متى که یانا این دور شایله پیکانیسه این کرنو واسرا اولین شا کرنو این سام کرنو سیاوش دام یعنی گشته که کاوس تو کهین و سیاوش دام کشت به دست جلادی که چکه یه داوسه کش سایو سواری بنیام بو روسان چی؟ بنیام روسان باشد که تنین نسوی که گشتی ای شهرستانیت تاریخه که و تور کلی لجنمال کنو ای وقت اسکندر نام مهمش ایسا لمصر فلان ای هنا تو ناو چبی من ناوم چبی یانا ایسی شوار نفر دی آبدین و نرگزه و هین دون چن مزخرفاتی که اصلا ربطی نما و او مزخرفات ورد و جعلیات دی ربطی نم یه تماشا که ده طریق ای دونه ربطی لست ایران دریا سلطان محمود غزنوی و جهانی و اصلا مایه کدی و تو نامینی ای باشه صفحه چنه صفحه 156 ایسا تا 216 دی ناول راسکانی و خیالی یعنی ایسی چوار نفر دو دنیا دن سا کی بی من کی بی او کی بی که در صورتی که یعنی اصلا حق او روانگی و اصلا دورانیت ذاتی چو فقط سهاکو هفتن توانه نه آبدین و نرگز اومد حالا یعنی نفهمید اصلا یکی عدیت کن خوینش نفهمید خدایت به من اظهاره میجه آقین شتو پتیاره تازه ایسا ذات خواهی ساک رهینه لولا که کاوس بین تازه ایسا دواره ذات خواهیت که ذات علی بود رهینه میجه آقین شتو پتیاره سنزانه ذات خواهی بیدید ویژ مقام او عرب شاره حاکمی شار بود ناو دغاره یسا ایده عرب شاره که ناو دغار بیسن اصلا 2 هفته دیکر گزاره یسا ارا تنین ارا جیوه کردن نوره که ناوکان دوی ارز کردن نشانده که 7 من 3 مامه و ابل وفا و میر یعنی خب دیره دی یعنی ای بخشه دون قاتی وقت هفتنه وقت ساعت ظهور کن و ناول جوه ای بشه چه کردن بخشی کردی و خاطر هفتوانه و اصلا بچسبنه هفتنه بکنه خاون ای عظمت گورانه ای جریاته و اضافه کنه ای 160 تا ای 60 صفحه و هر حال یه بود یسه یه هدف یسه که جهانی و بکریتن یه سطح کرد نمینید یه چوارچوب کرد دری بارن اینا میراث گوران ایرانیزی و بکن و خانه هوایی و بکن اصلا قابل باور و بکن اصلا چوارچوبه که بشن و بکن ناورو و چوارچوبه گشته بشن 2 هفته دیگه بعد 2 هفته هیچ برز نیوشی حرف خود بینی بارکش دین بیتن و بی زلمینی یا هرچی 2 هفته موجود واره لشرط هفت پور دکن هیچ پایی وک ایسا لیره هاورنسن چه کنسه گوران یلی اصلا کوران لم دینه دکن خطایی بشتر در فینن به حلا دایی لشرط هفت پور دکن پیچ پایی
وەک بز هەرزە چرای بز مەزیر یا مەزیر هەرزە چرای مزیر وەک بز مزیر هەرزە چرایی جور بزن مزیرێک کە هەرزە زیانی کار بوتن چەکەن کوران نە گوران یە باید کوران بێتە منە کردنەسێک گوران تماما حالی نوێنە کە کوران لی دینە خەتاکەن لی دینی چە چەس لە شەرت هەفت پور لێرە سیرکردنە خاوەنجینەکە شوانی گەلەی هەفت پور لەم دەستگا ئەگەر ڕووی بێ هەم دێتە دوما خۆ ئێستا چەکێتن شوانی گەلەی هەفت پور لەم دەستگا ئەگەر ڕووی بێ هەم دێتە دوما چەکێتن لێرە سەها گەلەی هەفت پورە لەی دەستگا کە هەر وەختە بایەتوە چەکێت لە لاو ئی هەفت پورە تێتن دی زاد سا کەفتە ناو سەیەد کە لە جسم مبارک سیل زورگه که در ادبیات حاج نعمت و نورعلی بوده که ذات میمان و شام میمان و ذات دارو سشوار بین رای دیرن عنوان و مفهوم شای کردانی دین عزیز لوقتی شای کردانی دین به شکاک تایفه تو مکه آبدین به تنگ سندیان قلامان مبی خو یسه چه شای کردانی دین منظور ساک چه شای دین کردیله قاتیواتی کرنه چجور قاتیواتی کرنه رای گچتی کس له هیچ حالی نبودن شرط بی لحفت پور هیچ چه بود نبین سورگین نفامان مکر بیهوش و بیتین شرط بی لحفت پور هیچ نبین سورگین نفامان مکر منظور یسه که سهاک ننیدتانه نو ملتیه لشونی گوتیسه که نفام بن چبکتن نفام و بیهوش و بیتین بن و تا لشرط هفت پور لانه چون نفامو بین بن لشرط هفت پور لادن اسه لشار موردین شیخی زازاد یسن سهاد امجار دیجم شوند لگردین یسه دی کفت ترکتانیا یورتن پاچا لشار هرات بی بعد یورت پادشام لشار قرپاپاق بی یورت شام لوجی کوی آگر بلیچ بی یسه یورت پادشام لشاری دمشق بی شاگرد 2 تالی بوتنده 2 دواره تنیان و یک یوری پادشام لشاری خونیا بی یسه او قرن ناول علاجوی دینسوا هم لیلا ای عظمت بشونن هم لیلا هفتوانه بچسبنن و هفته هم لیلا ای دون و دونه بسلمنن خلاصه لشاری بارک بی لیرا 2 هفتن لای موجود بی بو شارک بعد پادشام لو شاری تانه بعد یعنی گشت توانیت مخوانیتن شاری هرات یعنی دمشق بعد شاری خونیه شاری بارک بعد شاری تانه یعنی اینه کنه یعنی اینه کنه نما اصلا لینکت راست صفحه چما نما بعد لیشون چه کردز؟ لیشون خوشچی چاورده اصلا خوشچی او قلیش لیه جوا اینه کنه که اویچ رسم کنه که یه جا ناو هینیل جاکی آره ناو ابراهیمیه ایجاد کری هاست
بعد لیشون کلیسای گوران از انسان نشد اینه که یعنی که قلف کلیسا یعنی که منظور لیوش این کلیسای گورانه چسن و هر حال عزیزیت توانم یسا کلیسای گوران که قبطین لو وقت ناوی همران بو قشه بو لناوی کلیسای گوران خب عزیزیت یسا دو ساعت و نیم ویدیو کمان و چون خشان مثل یلی مهم خواهر یلی مهم سردیر یلی مهم این جهلیات این نقشه که لعول و نقشه گذ بعد یه چینلی کاکی یلی هینه کردنسن لناو کاکی یلی بیسن لیو رزا خواه بکنه و نسخه رسیس و نو الحقل بعد لیوشا چند برابر و اضافه کرده و تاوی شکلات دراتیسن او هین بنراتیه اولمیه او نسخه اولمیه شاگرس و لجیر نوعی که جعلیات کرد اضافه کرده متى وی حالش و معلومه که نقشیان یه بیسته که ای تمدن یا شهرستانیت گوران بخنه قالب یا قالو مذهبی که بیسر و تا چند سنت سرسپاری دیریم سوال دیریم جو این که من واسرا مقام خانی دیریم زیارتگاه خومان دیریم نظرونی است که من تمیجنین دیریم سوال هیریم ایانه یه شهرستانیت عظیم برای لی چوار سنت لیجه نو مذهب اینه که برای که چوماردار شیطان وقت بحث شیعوسنی باری تناوی یه دیره بکیت طرفدار شیعه چز اوانه که کارکی لناو پرتیسی واساسونی کن بینه که دونیت همه یا علی زمان کنه ترک نکنی چون این پلانی که ریشه داره پلانی که ریشه داره جوری طرحی کردن که نتوانن ول کرده که و نوازلا کردی که مذهب سنی یک بره ول ایزگی یک بره ایلا شیو سنی ایلا شیطان شاودنه یعنی که مثل خواهیم که نور شیعه یک بره نور سنی یا رای کرد دابش بکنه کیز بکنش قاش و خوی و دست خوی نابود که هر کاری که لطی ایسال هر ما مثلا جریان یل سنی سورانی که هم در باشو هم در روشلاتیش که لیست سده آخره بینس کاری که مثلا لیلین سوست و دکریاسن که هر اصلا درستن که جریان ایلا را نمایندگی خویان را پیشبر سیاست دشمنی رو اینگل قدر جهانی یعنی چه کردن اصلا اهمیت نیانسه ای بشره که بزنی یعنی چاد هلی یه که علاقی بشکل مثلا دکتر قاسملو عبدالرحمن قاسملو و شعار 98% کردی المسلمانان چی وقت رژیم واسراس هیم داخت بس لو اولو لسر بشتری لا مجلس خوب رکن کرد بودی آخری چون مذاکره بیانن که و نمایندگی و اصلا کردن 98% مسلمان حزب دموکرات ایرانی وقت ایران مذاکره کرد یا یک وارد کاروبار سیاست باز در نتیجه بعد مدیا کانه تلویزیون کانه چه کافر باز و خاطر یه گوران نه لنظر زوانی و لنظر میرات و اصلا این زنی ونوتن میرات عظیم شهرستانی دکوان بخوری بین و یه
من توانست ملیتی زیاتر لێ دێ ئاخرە جور شارستانی جور فەلسفە قسە دەبێت بم هەوڵدانستی بشارێت سوانەکە کالهۆڕی ئیما باش کالهۆڕی ئەسەن بەس گوران بەس سوانی بەس فەرهەنگی چتە ئەو جورێک باید بەرجەستە نەکردنەوە هیچ بازێک لە سەرانیان وەتنەستن مار مردوگە ڕەمان زنیوە بکە لەنەتیجەی ئی عمق ئی جاریاتە جوورێک لە مەغز کوردە جێگرێت کە خۆی تێبکەی بنەڕەت خۆی ناسنامەی خۆی شەوناز خۆی بووتە چە مار مردوگەری کە زنی نەتوانێت زنی بۆ کوردبینەکەی چە وەی ئەزەمەتە تاریفی نەکەیتن باەتەن ئێمە لە باسی کوردیمان هەست و زمانی خۆمان هەست و تۆ بڕێک سونەتی هەڵپەرت و نازان گورانی وفلو لە ئەوە کورد لە ئەوە بتوان تاریفی خۆی سە تماشای باشوور بکە چەند دەرسەتی لە جوانەکان وە کوتش وەهین وەمان وە پانتۆڵ مانتۆڕ و چخۆڕانەکۆمان لە باز واسرا جوانگەل قەلبی جوانگەل دنیا کتەتیسن بینن سەریان مۆدەکانیان گشتی ئەوانە تەبلیغ دەنێتی ئی تاریفە لە کورد هەما یەسەکە ئی شارستان دەبایە لەژێر ئی جالیاتە دەربایتن وە کورد بتوانێت یە لە ناو شەریانگەل فکری و فەرهەنگی و ڕەفتاری و لە وجود خۆی زنی وە بکێتن لە وجود خۆی بخەیتە جەریان و ئیمە لە ژێر ناو یارستان ئی کارە تواستن من تەهرەمن ئیە بێ لە ناو نووسراوەکان هاتێت کە یارستان تەمەدناوێکە تەمەدونە کوردانە بتوانین کوردستان یارستانی من تایچەبی جمهوری ئیسلامی دەستمان خوند وەلی هەپەنی دەبەنی گەوجی سەران و ڕۆشن فکریەری بەسڕ ئەگەر وجود داشتی کورد باعث بی که جمهوری اسلامی مجبورمان که ایمه ای پرچم باری مخواه کارتل درست کردن جریانیت ایمه که یارستان هین بکن جور ناو الحق و الهی و نصیری و نظام شیطان پرستیانه جور او بقرب بودن ده او بحثیل منو اینه بشکن و براهی بچوین و یه سکه ایمه سندیم نسوه جمهوری اسلامی سوء استفاده سندیموی چون سوء استفاده که تنیا و نوی بکته ناودین بلکه لرگلی که بردن چپ کن نانشون گوران یک گوران نوی واسه فلانا میرنشین درست کرد با میرنشین اردلان یا فلان بلکه یه یارسان بی که یارو دکتر گروپی دهینی که که یاریسان لیاری ساسان واقع ای گوجد دبن ای تو یاریسان لیاری ساسان واقع ای سان یاران چوه پی که سان میردان چوه پی که بگیران سان چوه پی که سان قلامان چوه پی که یه تازه او معنی که بورکی برده سکار که بویا سان لمنطقه هورامان یعنی شیطان اصلا دی معنی نمیشه سکار لناو نویسراول اصلی فنی معنی نچست بلکه سان و معنی رخراو کریان و معنی صف و معنی واحدی چه سانی یاران مجموعه سان کردان جور کردستان سانی که کردگل گشتی لخوی بود و یارسان لمعنی سانی یاران سانی که یارگل مدیریت ویسه که کاکیید من داولی و الحقا لیسا فقط جاشکان من یوانی که احساس مسئولیت کن هست برپرسایتی درن واز هاورد نسن به ادبیات کیمه وازلی هاورد و شکست خوالیم دی باید هند که اطراف بکتن او پلانگل مانه و خاطر یک قدرت جمهوری اسلامی و کردیل خویانی چی نپای مخصوصا جریانگری که خواهن میدیا بین بتوانستان باشدار من بکنی بحثی شروع کنیم باشدار من نکردن دی و نوعی که و قوله که ما توازه ترد بکن ولی زانست و زانیاری که نایب ترد نبودن
هیچ زانگەری لێ کەسێکتر نییە لە هیچ منبەیەکتر نییە ئالحەقەکان کایەکەیەکان گشت کوردەکان بایەتەکانی شعور ئەوە باشتان بتوانستان هەوڵی باسیێرە بتوانستای من هین بقیدای من یە ویژمانێک گفتمانێک واسرا بخزە دیسکۆرسێک بخستای منەر کە بتوانستا کورد وەئی بەحسێل وە سەرقاڵ بێتە کە بتوانستا ئەرزشەتیان دێت باوەتان ئەرزشێ لە ئەخلاقی ئەرزشێ لە اجتماعی ئەرزشێ لە ئینسانی و بتوانستان کۆمەلگا اتفاق بیاتان بەرمەبنای ئۆلگووە لە قەدیم خۆیانە ئەرکان خۆیان و هەراڵ عرض من يسا كي جعليات وفره هست او روشة اللي هي مقالة فارسي احتمالا عزيزي الباشوك ومن الفارسية ظالمين نزل كي او ديوان واسرائيل بجيجا فجعليات او فقط واسنا تلقين بكن كالرزا شاك جنايات كي كشتار كي هنا خاصي كي باطنية كعلي جي حالة جسم رضا شاك قتلام كتو سر لميدانا جوف توب بازي كت إذا كان إيجاريات في الآخرة مخصوصا أو ديوان الخاندانية أو دفتر الخاندانية تحرين إيجاريات السنة أو يارجل النور السوراني وتيمور بانيارني كنت الدوريش سيبراك ودوريش فرانكاز اوانه که هچ بشیری که يمكن جاكنا لي زاوية وكبتوانا لجن بخانن او ميراث نيوسرياوي گوران شارستانية تا بتوانا لجن بكنبان هنا كان رمزوارا كان فلسفة كي نتواني قبل تشخيصنا وهي موافقش بيون فإما ناخونك دائما اللي ورا تا امروز حوالي مسئلتي 25 سال آخره روجي چو پیش شده پروفسور و دکتر و نازنین ای کتاول و ای منبعی لکم اللي انصفاتی شیروان کردنستن بشه هر رینیسی لیه کان کردن یه دفعه نپرسین هاورد نز دو سال لیه وفقم رسولی بزرگواری تماس کردو هنا ناتي بوي ولات ساكن الشيء لك شغل اسكندنافيا ناتي ترى ولاتي مو خلاص برسيان فرسن وانا خوشيات ران خلاص يكي بابي لنا وكودلك يشتري من حالي بيسن برسيان راي درس بيسن ادي لفيسبوك داوي دوسي كودي قبول كدو انا فرتيل نكيشا چانيك تو كيشا نادن دومان سمون چانيك چاي ديم روجيك كيتر داوسن دس فيسبوك اخوي هنا تقريبا ويجري بيها الشيطان جيجاي الشيطان لناو إذا كانوا يحسنك أي جنبو قرمنشن ناو كابرا هاتيسن وتم لابد يشتكى الشيطان لا گەورەی شەیتان یا شەیتان پەرسین لە ناو ئیزەتیەکان و ئاڵەقەکان کە بتوانن ئەمە وەکو کەسێکی ئاکادمی کرد لەسەر لە کومەتێک نووسان لەخوات پرسەکەوە عەزیز تو لە دنیا بێخەوەری شەیە تۆهینەوە ناسنامەیە و مێژووئیمە تۆ ئەهانەتی لە جەنماڵکی چەند نووساوی لەجێ وارد گفتگوی بوو ئەمن 16 ساڵ نووساوی من 16 ساڵ لە دانشگای پایین وەسەڵا پایتەخت کاپیتال فلانە کشوەر ئین کرد مثلا فلانە وڵات دەرس دین خوێند تحصیل دینی داشتیم ڕای نووسان باوم مەرد کرد ئەوەی تو خوێندیەسە ئەوە نییە من خوێندنەسە ئەوەی تو خوێندیەسە ئەوە نییە کە من دەسەر بێژێ ناو یارسان بنووسم بەس شەیتان مەزەخەرەفە یەسێکە ئەرزتان کردم بزان کابرا 16 ساڵ هین دانشگایی داشتە تاثیر وە قۆڵخۆی لە دانشگا دەرس خوێندێسن بایتن لە دوو نووسراوە لە دووی دو من وە تۆ دڵ گوش نەتنی بزانین من چوەتمە باید هەر ئەو جعلیات قەدیمە دووارە ڕنووس بکەیتوە شەیتان لە دین ئیزەدی و نەزان لە ئاین ئالها
یا یارسان ئەو هی بێ ئەندازە بە پێم ناخۆش بی و ئەو کومت منە باس بی ئانفرەند کردی بەخۆی چی بعد دیار ڕۆژ مدەتێکە پێشی دەکومنتێک دیم نووساوەسن یارسان ناو دین نییە و ناو کومەلگانیە یارسان لە تەگی یار و یاریە لە کامتەکسێکە مانا پەیادە ئەو شتێکە من نووسین لەورە ناتتن یا باس جێ شتێکە لە هاوی بێسن یا باس جدی بخیمەڕێ چوانە فەتی لێ دۆخۆن جەم کێ من لێ هەم کە دکتۆر و پرۆفەسۆرە چێکێک ڕەنجیتن چوتە ڕێوەچە لێ شوێنێ لە جێیەکتر نیشان دێتن کە حالی بێسن کە یارسان ناو دین و کومەلگان وەرحاڵ ئەرز من لێسە من ئەمێدوارم هەمیوارم بە کوردی کە عەزیزیەل بەرپرسایەتی داشتن مەخسووسەن وە تایوەت ئەلحەقەل وە کاکیەل وەڕاستی من ناتوان سووتیان بکەم وەڕاستی فشار بادن هەیان نەکەن توانم هەر دیوانێکی ئەرا من وە پای قوتری کەفتە چەنێ هاجم داشتن هەر دیوانێکیان لە تەی نیم ساتە بکەم هەر جۆری یە تورکیشە و خاتر بتوانم منزورەکان هادی بکەم توانم لە تەی نیم سات تا یە ساتە بکەمن مەسخرە هەرا و دەفتەریە واسڵە سەرنجاموێت خانەدانەکانیان نواڵە و نەزرەکانە ناڵێسە وە تۆهین نییە منزور کە من توانم پیچ وە بکەم کە جۆر باسڕا پیش وەرم ماڵات کە بارە معنەوی نەیرێت خواهشکەم دەست دریشی بەس ئیمە من تاوان خۆیش گرم کە لەو ئەوڵوە نادانی باس بی کە من بتوان داوا بکەم کە کاکەی و ئالهەق لە ژێر لە باسڵا لە ناو دەفری کە من تاریفی کردم کە دینەکەیان یارین ئاین یاری بوتن کاکەی و هێن ژێر مەجموعێک لە کۆمەلگای یارسە خۆ ئێمە هاتی نەسا هیچ ئەو موقع من فکرم ڕاستی مەسەری کارە ئەوی هەمکەی جعدیاتە ئاسان نەویە ڕامن تازەکار بعدين خويا تمام آثار أستاذ كان مستفاش كلمة كيف تشلي هارينا وينو سبار كنا سبار إيموا واتهاي وات إيهم كيف هجوش كر وصلا بروفيسور ونظام دكتور ودرجة وصلا دكتور بروفيسور وصلا هين حتى مينوانية ليكون نرو قولينك هەرفەی کە هەرە و شتێکە ئیوانۆف و مینۆرسکی و نازانم هەنری کەربن و محەممەد مکری و یانە کردنسی ئەو پلانە داڕێژنەس هەروە تکرارەوە کرد کەسیچ نەپرسی ئاخە ئەڕا باید کورد میرات واسڵا ڕەسەنن وەگە شەیتانە قاتی وەگەر شەیتان پەرستیە قاتی هەر نەپرسم دەخۆم ڕای زێدیەکان پیشان نەچی شەیتان پەرستی دەستوورەتی کە شیوەی لە باس و ڕسوماتیان هەڵا چەندی ئاڵە گۆڕە پێ هەسەرات و نازان وەلی خۆم لە نەزەر ئاسوارناسیوە هەرو شکڵی قەدیمێن ماڵەس کورد هەرو ئاڵەتێل 2000 ساڵ پیشیانە ماڵەس و ئاڵەتێل مووسیقی یەسەکە نەپرسیێس ئەڕام من شەوناسەکەم کردنەسە شەیتان پەرست هەڕی نووس کرد خۆزەی چی ئیمەیانە دەرهاوردیمەس یارمەتیم نایەن کە بتوانی من شی بیشتری وە بکەین بتوانین قابل فەهمتری وە بکەین من منزورەکە وێسە کە دیرن من خەنە جوبهەیەک وە کە بتوانم جووری لە خۆم دەفا بکەم کە بوتە خراوکاریە ڕاوە وەڕاستی من خۆم لەوەر بەرپرسایەتی لەوەر ئێساس مەسئولیەت ورد و خامیان ناکەم یەکی و ئەوەیش باەتەکانی ئێمە تۆجێ بیاتەن تایسەوە متمانەن بینەسن لێ جاشەکان نەوتن باقی حتمەن بێس خواهشەن داواکارن تکایە دەستدرێژی مەکەن لەژێر ناو کاکەی ئالحەق ئەمورات
مربوط به خودتان مذهبی خودتان باید رو بینن با ایمیج کار خومن که متعدی یه بزنیم رسینه یک لآینده کان رسنه یک لجر لجر خوشنایی چیزی که من دریان هاورد ای تازه ولی ای زنوار کردن ای شارستان یا زنوار کردن نه واسه هیز کردن برزور کردن برجستور کردن هدین است بیشتر 80 سال لیور یا 3 سال لیور شاید نوروز سورانی وقت مکف نشناسه یا هندیم یا پست لا میجو بکرد که شاعر 120 سال لیور هاورده سنچه هین با کردی بنویسیدن فقه شافعی با کردی بنویسید با کردی گورانی ایلی اشد ساقنا لو موقعی چست نوروز سورانی فیلسوف گوره هاوار که کرد بشون ای هیچتینی شریعت و معرفت مدن طریقت و حقیقت فرفیشالا فقه فرفیشالا هیچتینیه بان چپ کن هر کامتن کچه خودن پاگو کن که بتوانیم لیه شهر خاوینه و یکو جیان کنیم یه لیلا وچه فقه شیعه حتما فیلسوف گوره را خونسا کردن ای جریانگه ل زانستی دی پلان رشنن که این کدست اولی چه او موقع اینترنت نویسن دنگی برسل دنیا و حتما خفه که هر اونجایی که بی شایان تیمور بانیارانی دانا دست جلاد قجر و فیلسوفل تارو مارکنن کتاب خانویل بشتی لبین بردن و آکادمیکان بسن تا 80 سال 90 سالی و که نشانه لناو نامه خویان که نامه که الان معلوم نیست چنین جلد کردن که نامه اولنگه چنین بیود ولی خب حقایقی که راسیه لکانه اون نامه که نو سی شمزالدین حیدری هم حقایق کانه که گوران یه جریان فکری به این هفتن خواهی گورانکان هر من نیرو وزن اجتماعی و فکری داشت هفتن خوازکان چند یه جریان اجتماعی بود کسیلی که بونه پیشوای لیلای هفتن خوازکان جو پیشوا سوون باید ارکان داشت باید توانایی بلد دنیا بود که بتواند قانون رعایت سوی یعنی لزوان خویانیش نشادی است یعنی آخرین بلگه که این شهرستانیت وجود داشته وجودی که اجتماعی وجودی که هستی که فکری و اجتماعی داشته تا 80 سالی بود ایسا چند نمونه کسی نویه این که دست نشان من لیه بیشتر وقت نارم بیاد تقریبا نزدیک 2 ساعت و نزدیک 3 ساعت و بی آرزو یا آوات ژیانی که خوش پێم زەڕەتی و ژیانی که خوش ڕاگشتی بنیشنە خێر و خوش